Ua kore ke kamata ai tau proklama tālanga e eksea ki he wanoa wanima. Pea ua kore pe mua ke uwhawhi mai heni ai whaiwhikau, to ke tā unga te akata, kene tataki ki tau tolu a ki halotu, pe tau ki hoko hoko atua i tau proklama. Malo. Tua watana sisea. Ko lele mai fuki e matapā pea tau whiau e he. Ko e tāwi i lani. Wa hoku mai ko au whai e lotu. Pea e keke neongo sea keke mawhi motu ane. I me iria ko iaga nau pesai pe ia. Ko e wholofola na ku lau koe aho ni nau lawa ato. Malangai aki e ki putu. Anteu lau. Same te au ataha. Hange pe ko whakakau kau. O ke mea mai pa mau lele mai. Hange ha tau te tālanga ha. Tō taku puke lahi. Pea o tau tā noa. Ke ngai mea e mo ui ai. Pe si pe ki ai pe ia. O ia, sa me te au ua taha. Te utanga ki hok mata ki ngahi mo unga. E ha o mei whē hok toko ni. Hok toko ni, hok mea si hoa. Ai anene ngauhi ai langi mo mamani. Seuke, e kai tene tupo vai ke ngaue. Koe au tauhi koe, e kai tene mohe. Takai te tauhi o isleri o kai ke ture, ke toko toke mohe. Ko si hova te ho tauhi o ou, ko si hova e me ho tō mata o, ko whakamaru maru. E kai tā i koe e la a, aho, pe koe mahi nā i he pō. E tauhi koe e si hova, me he kovi furi pe. Io tene tauhi ho lau maari e tauhi ho where mo whafo e si hova, me he taimini o lau i kōnga ke dau lotu. O tua mafi, ko o wholofola, ko e tūhulu ia ke maulaka. Ko e māma ia ke anga o e mau whanonga i he māma ko eni. Whahino hino ka te mau tōru, ko mau toko ni o mehe a whiona pe. A whio mai a whiona ko me aheni ai tamasea o e whare lea tonga. O kene kaulea, o kene ak mau tōru no kotoa, o ngahi kurupu kehe o mau ki whanua masiwa kotonga. Ke mau whai e mau talatala noa, ko hui ko i siu koe ni, ko e keri maka koloa i o seni. O stoka afio i e afiona ai mea kotoa pe. Mai mea o mau, yo mau loto, mo e mea e hoko i he kahau. Ko e mau lotu, hifo mai ho lau maarie, ko e kau i a te mau tōru. Ke mau iloi, o ki kai te mau whalala, ki ha mau wiwi, pe koha ngahi pure anga muri, pe koha paanga. Ko e mau whalala, o kutuku pe i awhiona. He koe uhi koe ha, tala mai he sāme koe ni, he koe o tua ai awhiona. O ki kai ke tūre koe, o ki kai ke moke, o kai ke tuku mau wa e ke ngau. Pea koe mau lo tū pe i o tua. Whafoki ka te mau tōru, ai lau marie o e whalala o tua. Pea koe o tua ai awhiona, koe o tua pe koe o e maa. O tua o e mooni, o tua o e pau. Pea o kai ke mau whalala ai, ke paanga o mau kau ke maa. E ko ngahi ia o mau poto o mau tō ikai. Pai nui nui pola, koe mau where mo whako. E tauhi, e o tua o ulahi. Pea ko koe na ke ngauhi ai ngahi langi, pea mo mau ki mamani koe. Mau whakia ke ale te mau whai. Whaia he lau maarie totoni, lau maarie o e māteak whanua, o i kai ke pehe o mau whai ko uhi ko a mau tau wheteke ke a mau whai. Kai whai i he lau maarie ofa, ki he kaha u, ki ho mau, ke mau whanau, mo e nau whanau. Ke mahino, o mau whaki ki he kaha u o mau ki whanua, ai reitaha, ai ana mau whai, peo kawai ai tānoa o e whiawhi.
mau lo tu pe e o tua. Whai ko toa e wafa ho alo ko si suka ko mau whama ui e meni. Whamarola he ni ki he whiwhikau, toi tā unga te akata. Ai lotu le rei, kune kamata ke tau proklama koe whiwhini, te pehe ke vesi whola koe ni kune omi, koe tūhu luia, koe kamata le rei, ki he proklama o manaki ki tau whahako. I whenga maari ko ni te whawhi mai ai e kalake pūre o i whare rea tonga, Gloria Poreo, ke ne whahako atu ai rea taritari. Whatake o tua mathemati ko e hao niu o e universe. Whatake ne a whio king tupo wono ko e hao o e otu tonga. Whatake taine ko i ni ana spau ko a. Whatake he prinis kalau ni te pe princess kalau ni. Whatake he whare o tupou ya mo hau eike e whanua. Eksea lot whawhanua whatuloa kore ke u hūwhanga atu i he tala whatakatako o i whanua taunga ka pui e tuku ke u whangalumalo tuai. Ko he whare area o kune matu o e kina ai ngai whaingataa. Pea o kune whanongoa ai leo o i tō taha kotoa. A resilient and inclusive parliament for all. Ko i viso neia ai eiksea o i whare area o kumakatu ungai e tau i heni i he whiawhi whakoloa koe ni. Ke fofola ai whala, kai area ai ka inga. Pea o whetaki ni maia, mo e ola whaifonua ke pāo tolo aki, ai whakalakalaka mai tonga kotoa. Ko tau mua o i ngahi polkalama tālanga e eiksea, ulu aki, ko he whaka anaua ki he tonga, o kulongo mo ui, hono kakai. He wili taki, ke ilo, lahiange, ki he ngahi kaweinga ma whatukituki o kutāu. Pea kua taini to tonu, ke hanga ki ai e tau tokanga, pea mo e tau whekumi, pea tataki ki ai ho tau ngahi mata, hange koe wholofola lelei o e whiawhiri. Ko hono wa, ko whaka ana ua ki ha tonga, o ku ka whataha a hono kakai, i hono waka i, ai lelei taha mā tonga. Pea whiri ki ai, mo ngā ue ki ai. Hou eiki mo e ka inga, o kou whafofonga i atu, ai tali lelei ki mo tolu ki he whare area o tonga. Pea ki he tālanga ai eiksea i he kaweinga, ko e lelei, mo e kovi, o e keri makakoloa i Kristahi. O tau whamalo ia, ai ongo me mipa o e whare area, kuna lau mali e lelei, ke na mea mai o ti peiti i he kaweingani. Ko e whafofonga o e wahenga whiri o wapau taha no, Honorable Liami Waske Latu, pea mo e whafofonga o e wahenga whiri o Tonta Palu, Honorable Johnny Kratan, Wahea Taione. O tau honga ia, ko ki nau tolu o nau tau kei. Mo ki nau tolu ko iloa au pito, e nau ngā ue i he mala i koe ni. O ta tau ke i tongani, pea mo tu e tua pule ana foki. E nau wahe mai ha ngahi whakamatala, mo ilo makehe ke whakamama ai ka weinga. O kuyai ai whakaamu, i he hiriane ai tālanga ai eksea o e whiawhini, kua whakakoloa ki tau tō. Pea moho tau whonua, i a toi hulungia o māmange. Ai ngahi lelei o wata mai ki tau ngari tai maari e ai, pea moha ngahi pole o tūhanga naki me he kahau. O whakate whito i he e tau koloa mahu inga, ko ngahi makakoloa o fufu i he Kristahi. O tari lelei ki mō tolu kotoa, o mō tuku taimi ke mō kau mai i he whiawhini. I tongani, pea mei murina foki i he ope. Talamonu atu, pea whatawange ke toka e merino i he tālanga o e whiawhiko ni. Malo opi. O malo ni ki he kalake pūre,
o e wharerea tonga, Gloria Poreo, ai rea taritari, e kai ke to e wharoa o e ki me kāinga, e whakate motoro koe a kumo mea mai i he ngaru ea, pe me ngaru ope, ke o Angrewa ai whengamari ni ke mea ai e sea e wharerea tonga, lo whawhanua, ki ono whatau kei o e polo kalama tālanga e sea, e pe hoki ki ono whawhiloki, o ki nau tōru koe ni, a kau mai kao tau, pe pe ki ono ho eik me mipa wharerea, nau kau mai ki polo kalama koe ia o i whiawhini. Maro. Patapki a whio e tōtā tō e tau loto tonga. Tapa mwene a whio ta me tuitu pa wano. Kar mai taini kuinina na spau. Tapat ki he ongo whawhonga wharearea. Ono po Johnny Grattan vai taione, he fuki a ono po topta Wiriami wasiki la tū. O whonga ini o watahano ka mo tangata walu. Ina whawhonga i atu ai ki peiti he whiawhini. O koe ke o patap makehe pa ai kau aahi me tōpore anga. O hiko popope ke ngā ue ke whatau kei ai hoi ki pa kāinga whanua. Ke ka wenga mahau inga koe ni whai ki ai tālanga e whiawhini. Ai a koe keri makakolo i kiristahi. Hono re lei ai paparema ma ngai salova anga ai paparema. Koe ka wenga en pēr ko whiwhia pito ke o taitari rei ki mo tolu mo kau mai ki he wharerea tonga. Ke uhi koe tālanga ini e ksea hono tolu. Pēr kange pe koe ngahi tālanga e kohiri. O ku whatau mua ke o mai ai ngahi isiu. O mau inga ke kakai whanua pe foki ki he ngāu e pore a ngāpa me wharearea ke whaiha no veteki. I he au e wharearea pe he mol malu o e api koe ni. O iki koe tau pokama hei whiawhini, hongi pe koe pokama koe na tuwha ki mo mea ki ai. O konga e tolu. Koe konga ruaki e whatano atu he kau matau tau koe ni moani. Ai ako korpiki he kau matau tau. Mo whatonga i koe screen ka ni to he ma e whahatu ai taimi o ku whaatatu ke whahoko mohu lea. Au kia nihi mo tōk mi te tānima, pe koe nihi mo tōk mi te wanoa. Mo whatonga i pe koe whawhanga koe ni moani, te whatokanga atu e toi koe homini te taha. Hangi koe. Kone ospeho tai nio ka patu ki kei hoko atu, te tamatei atu mai ka mihe. O iki, o whiawhia pito ki taitare rei, i heni ai ongo loea ua, o tau kei i he marae. Ai ku whai ke tālanga. E ai e vitio e huru atu me he pirionea me astereria i he marae kei maka mauinga. O whiawhia pito ki taitari ka moe kau matau ko nau tūta mai mi tōpure anga. Koe uhi koe mahu inga koe ni ai tālanga i whiawhini. Moe pure whawhanua e kau taha tonga ke ri maka i kiristahi. Pe he whoki ki he CEO ai potu ngā whanua moe koloa whakanatula. Te toki whatau kei ape ai kau rea koe ni i he taimi koe whahokai nau rea. Ka winau tō te nau hanga o whamatala atu ai ngahi moni mea whatatau ki he nau wau. Whikau pamakawe ngā ki mua pētawa ki konga ua o e tālanga. Ai ko tipei tia whahoko, ai whamarang koe ni. E whawhonga tongata palu ono po Johnny Grattan vai taione, pe pefo ki he whawhonga kakai, o pa whaatahano. Ono po Dr. William Waskela atu. Ko ngō me mipa koe ni,
na os tu kong pe time lahi ki na teu ki he tālanga mo ti pei kuru a manaki whahoko. Pe fo ki ono whawhainga maria i ai kau matau ke oangi ha tokon ka naua i e teu koe ki he whiawhine. Koe whonga koe ni e tau ti pei ti e pehen. Ke rua kamata ki ai tawha ke tau ka vei ai a koe whawhonga wawa taha ono. Pea hoko lewa ke tawha ki whawhepaki tō tapalu i e uluak takai kau na tak minite hongofuru. Hange pe koe kau matau te whatoka ngā te toi peho minite e taha. Tako ne os peho tai mi minite hongofuru te taptea te mākau ka pauti keiki ke os. E takai hono wā, whangamāria ki he tawha ki poupou ke ne tāri ai ngahi poini ai whawhepaki. Ka pehe whoki ki he whawhepaki ki ne tāri ai ngahi poini ai poupou. Koe takai koe ni hono wā, te mo tak minite mima, e te whatoka ngātu i he toe homo minite tā. E takai whaosi, takang tolu, e tak minite tolu, ai hongo whawhawhonga, koe whenga maarie eni ke mo whamapo opo homo whamalanga. Hiri pē, ai ti peiti, ai hongo whawhawhonga, te whaatātu, ai toko wanoa, mea ki mo tolu, mo mea tonu heni, o whawhau atu i he lulu, ai koe ngai tiki te koe nai tuwha ki he matapā, o ko whawhika me he te raha ki he te au ua wha. Ai whahoko lulu koe ni he komputa koe ni tohema, koe toko wanoa koe ni, te motak ni te ua, ai whaika maria e to e maika koe ni mua, ke o mai hao whotu whirawa ki pāmaka wenga, pe ko hao pōpō ki hata whaakipe. Koe ne toi peho o se koni tau noa, te wha toka ngat mi heni, pe o ka pāu te ke hoko atu pe o owa he taimi u tu atu, te tamte atu mai ka, kai hoko mai ai o kui mui. Ai ko ku whawhawhuat pe ke toko wanoa koe ni whiri me lulu, ko hui ka tak minite ua, ko minite whanoa. Kau pe whaam ke tau whenga pe tau os, kei taimi, ko hui koe momo ua, ko me ma taimi koe ni ka ua ahi mai me tō preanga. Koe tōnga ngahi whaikigi te tau toki au peki ai, kei whenga maari koe ni, ko whiwhia pito ke tau kamata i he moe kau matau tau, ai ko whiwhia pito ke whawhiloa ki atu Rose kau toke, kau weni he kau matau tau i he mala e lau, pe whoki ki he whamatala ka kato ai pui tua he kau lea e maupe ia i he pōkamana e tu whātu. A whakamari koe ni te ukore ki he tau taimi ke kamata, taim ka kato tuat ka koe, mi te tānima Rose kau toke. Ma. Amaloa pito iksea ka koe peke uhu whanga i ngai tara whakatap ko osino au whaki, ka atamu oku ke whakahoko ai whatongia koe ni. Ko os whakateiroa ki atu wau, ka ko whaampe ke whakahoko atu ka ngai whamatawa koe ko whakahoko, o ihe e kūtuunga koe whakawhonga lao whakafo i tuitui. O kai ke ne whakawhonga i anga wakai ofisi o ko ngā oikei, ai koe ofisi o Tanzaniare. Koe whakamatawa nā ku whainga pe ke whakanono, he koe mara e koe ni, koe mara e okulahi whauwhau. Pea oku iai pe me kai me kautau kei heni te nau toi whakaiki, ko ato e ngai whakaiki ki whakateknikare ke toi whamahi nange ki he ke tau kai ngā e lia koe ki he keri makakoa i ki stahi. Koe ka weinga koe nā kwhiri, koe ngahi lao ki he keri makakoa i ki stahi. Pea koe anga koe kumakai, koe mea ngāui, koe koloa tuku a mai whanua. Koe pui tua, oi ko whamatala. Uaki te oatupe e ku anga i pakai ki he pule i koe o seni koni kātonga. Ko hono ua te na whataha lepa ki he natula o e keri makakoloa. Ko hono tōru lepa te o atu ai ngahi lao o ku
laolorotonga o me pulei ai ngahi ngawe peheni pea me ngahi ale alea o whakahoko ke toi whakaivia po whakarewei ai laolorotonga. Koe tika pālewa te whamatala i uhinga ai hoko koe ni koe ai lao koe mea ngau pea me kolo atuku mai whonua pea te whamaupopo lewa e ku whamatala. So koe uwaki, koe anga i pakai koe ki he pure i koe o seni. Oku, he pakai mahau inga pito ke mea i e hau eiki, motonga kotoa, ai nā tūwa o e tau kere kere, pea pe he foki ki he tau o seni. Koe ko ngā lahi o tonga o ku whauia koe o seni. Pea pia ngahi aanga ke he kehe o e tau potahi, pea pe he foki ki he ngahi koloa whakai nā tūwa, mai maka koloa o mau e he o seni. Pea ku mahu inga ke tonga kotoa, ke neai, pea mo mahu inga ia, e ngahi whaunga, mai kupu whera vei o seni. Koe uhi pe o kia e tau whatongia ke tau ngahi potahi. So i he keri maka koloa koe i stahi, o ku mahu inga o pito ke langa e tau kei o tonga, tau kei whakasaya nisi, whakalao, whakateknikari, pe ko ngahi e ria whera vei, koe uhi ke malama e tonga, o whakahoka i ngahi ngawe, o whaitutu uni, ki he e ria koe ni. Ka pau e hoko he taimini pe, ka pau e hoko e kahau. Ai koe anga pe pakai koe ki he pure i koe o seni ka tonga. Sai koe hoko lewa, an koe ka takpe pela foki ki he. Koe i slide koe ni, ai nau koe ki whamatala no au pito, ka me whakaha mai ai ngahi ko ngā lahi e tōnu o e keri maka koloa. Ai koe ua ki koe whaunga hono whakahoko ai keri, ko hono ua koe maka koloa koe ni koe o ku keri koe me kiristahi, ko hono tolu lewa koe wheituu, ai koe wheituu koe o mau nei ai maka koloa. Sorry, ka pe koe te focus lewa e ku ngai whamatala koe ni i he elia la lahi e tolu koe ni. Ka takpe vila ka hoko ke slide hoko. Next slide, please. So uwaki koe ngahi maka koloa, ai ni koe o kāheni, ai ku oku iai ai uhinga o i maka koloa, o ku haia he kupua o e lao ke ngahi maka mahu inga i kiristahi, ai ku whakauhinga mai lao, o ku uhinga ke ngahi nau maka mahu inga whewheka i hakonga o i kiristahi loloto, ka wai e maka mahu inga, i he whotunga ko i maka kofu, maka nugu e whaunga maka mai lili. That area for Papalangi, the seabed minerals, means the hard mineral resources of any part of the deep seabed, including those in crust, nodule, or hydrothermal deposit form, which contain in quantities greater than trace different certain elements. Pea koe ngahi makakoloa kani e tolu da lahi o kurotonga whakahoka i ngāwe ki ai, and go ha i he slide. Pea ko tuipe toki hanga e he kau ilo whakateknikari kake e ria koe o whakatonga i mai. Ka koe waki koe polymetallic nodules, and a koe ha koe i olunga. Kono wa koe copper-rich ferromanganese crusts, pea kono tolu lewa koe polymetallic sulfides. Kapala ka hoko ki next slide. Okay. So kono ua lewa koe i he natula koe ni koe e keri maka koloa, koe whaunga koe o hono to'o ai ngahi maka koloa koe ni, the process of retrieving or extracting mineral resources. Pea koe tuatai mini, koe ngahi whaunga ni ke he tolu o whotu, ke whakahoko aki ai keri maka koloa koe ni. Pea oku o kia te ai whakauhinga i he lao, o aspea i he aigui koe ngahi ngawe ki he ngahi maka mahu inga i kiristahi. Pea peko ui i he lera pālangi koe mining.
So, ke ulau ai winga, but o ku osi whakaha mai pe ai koe hā ngahi ngāwe koe o pule i e lao. Kau ai, ngai whakatata e tōru o kā koe i he presentation. Hoko. So, ko hono tōru lewa, koe whetu o whakahoko ai koe a ngāwe. Ai ngahi ngāwe koe ki he makamaho inga ki stahi. Aia ku mos mea i pe, koe konga lalahi e hua. Uaki pe koe ngahi e ria i he potutahi koe a tonga. Aia koe ki stahi koe ni koe i he mailetahi. I wako i he mailetahi e wangi au ki tonga. Tēnā ngahi e ria koe ni koe i tua i he ngahi potutahi koe a tonga. So koe ngahi e ria kotoa pe i he potutahi koe a tonga, o i he mawhai ia a tonga. Koe u e ria koe ni koe i tua i ngahi potutahi koe a tonga, o i he mawhai ia ai kautaha whamamalahi o ui koe International Seabed Authority. Hoko. Te kohanga pe o whakotuu, koe ki i slide koe ni, o whahama pe whakotuu whirawe ka mue ngahi lao koe lao o tahi. Aia koe whai sea kare lani mōri, o me hanga whakaha mai ngahi e lia koe i he mawhai koe ni koe ai whanua coastal states and o hange ko Tonga. Te koe konga koe ni koe kulokula, koe mawhai ia o International Seabed Authority. Au kia pewhinga ake a Tonga i ai, ko Tonga koe me nipa, peo ku iai ngahi tūtu uni me tataki ai whonga ngawe koe a Tonga. Pea moe ngahi puri anga ke he i he peitu mawhai koe ni. Hoko. So, me he ku ki whamatala no koe ia, ngahi e ria koe tōru, o ku tausi o lewa o kia ngahi konga talahi ke he kehe whima o ke kulei, ke tokanga kei lao. Ai ko uaki, koe toko taha o ona, ia mohono kulei o ngahi ngawe kei. Kono wa, ko pau ke iai ai mawhai, ene tuku atu o ngahi laiseni, te mai ngahi tutu uni o tau, ke whakahoko ai ngahi ngawe kei koe ni. Kono tōru, koe ngahi tau mua whakaekonomika, ke toko ni ai whanua, ke whakamaman lahi, ai se koe tuku hau, te mohono whakai ai, ke omi hakau kautaha, ke ngawe motonga, i whakahoko ai ngawe koe ni. Koe whika whaa, koe ngahi tau mua whakai ātakai, ai koe uhi koe nā tūla e tahi, ka pehe whoki ke ngai aunga koe o se ni, he ku whakahoko ai ngawe koe ni, i ke mistahi, ka piai ngahi mo mani, ngahi mea mo ui, koa whakai nā tūla, ka pehe whoki ki he kau ngahi kupu wherawe i te whikau aki, puknau ngawe aki ai tahi, e paupe ke whai ha whamahina e whonga koe, e whakahoka i koe ngā oe i e ātakai koe ni. Pea ko hono whakaasi lewa koe ngahi mahu inga whakasosiare, ka wai wheitu o wofi ke wheitu whai koe keri, ngahi community koe ia, e ngahi wesia me lawa hoko ki ngahi community koe ia. Hoko. Pea koe ngahi lao, aia ko wahewahe pe ke konga lalahi e hua, ai ni pena o se whamatala o kia i potutahi a Tonga, o potutahi koe whamamalahi. So koe uaki o kia i ulao koe o Tonga, o me tokanga i kina mo purei. Ai ngahi ngau koe hoko koe i Tonga, ngahi potutahi a Tonga. Te kondo wā lewa koe lao whakawaha pure anu ke whamamalahi. O tātou te whito ki he lao, koe besio koe ki he lao ai tahi. Aia o pure ia whakafou i he International Seabed Authority. Hoko. So, te keke o hanga o, ko hampeto o konga lalahi a ngahi lao. Ai ka tūkai taimini, o kiai ai Minerals Act, te koe lao ki he ngahi maka mahu inga. Hane whau e nia ta hiwa whahiwa. E nai whau e lao ia koe ia, koe whakotuu, ke whamahino ko hai o ona i ngahi koloa, ko hono pure i, te mai mahu inga koe, o i loi pure a ngā, i ngai mā koloa koe ni.
Pea I he ua noa taha whāna, whaile vai ngāwe, I he toko ni ai EU, o whakafou I SPC, ke whau ai lao ke Seabed Minerals Act. O ai ko lao ia ke ni o ku kau ngā tonu ia ki he kawinga o ku whai kia I tālanga ahoni. Pea ko lao ke ni o ki tutuuni ki hono purei, o ngāhi makamaho inga ki ni stahi. Pea ki hono purei o ngāhi ngāwe whakatotolo, mo keli I he mawhaia o pureanga. Pe I hono purei he pureanga I tua, hono mawhai whakawhonua. O whakatatau, o ngai whatongia o pureanga I he lao whakapaha pureanga. Ai o ku lahi ngahi konga kehe o ku lawe ki hai lao koe ni. Ai o ku kau ki ai whakatu o sino ke purei, ai ngahi ngāi keri I stahi I tonga. Ko hono oa koe whakafuafua ke uesia koe ke atakai. Koe tōru koe tawa noa pia mo I community, mo hou ki pe pepo ke tonga kotoa ngahi ngāi keri, pe koe hahana o ngahi lao I he ngahi ngāi peheni. Ho koe pureanga, pia mo whaipau ki he tūtūni whakawaha pureanga. Kau kei mo whakapara nisi, e langa whakalakala ka wha ekonomika, pe pehefo ke malu e atakai. Pe koe whaunga koe hono pure I koe ni koe ai ngahi ngawe koe ni, o kai ngahi lai stendi, o kai ngahi tūtūni, o kai lai seni koe ni. Pe pehefo ki he pure I ai ngahi ngawe koe ni. Pea ko o whakahata I pepe me ngahi lao whelawei, o kau kia lao ke ko ngatahi o tonga. Koe ngahi lao ke whakai ke whakaehi koe me he hokoha uesia, lahi ki he atakai. Koe precautionary approach, koe lao ke tukuhau wāhenga, ai kuna whakaaspe ai ka pau lewa e hoko, ai ngāwe koe ni o lava, o pape ke tukuhau ai makakoloa koe ni. Koe ulao koe ni koe toi ke whakahoko o ke lahi pe ngai standards, o ku ke whaipe ngai ki ai, pe ko tui lawe ki ai ICO koe po ngai kere kere. Hoko. O ke ai pepe mo e la whakawaha pure anga, an kau kāhe ni, pe ke whaipe ngāwe ki ono alea I mo whau ai ngahi tuunga ngāwe, ke whakahoka ke ai ngahi ngāwe ke ni mahakoloa. Hoko. Ai koe tuunga no ki ai ngāwe koe International Seabed Authority, mo ki ai ulao ki he exploration activities, pa mo exploitation. Hoko. So, I he anga koe pakai, koe lao mahu ingai ke ne whakapala nisi, ai ngahi fie mau, ai ukupe lawei, ko hana malui a takai, hana whapapaui, o ki ai tutuuni, malu, I ngahi whituko tāpe. Hoko? Pea I anga koe pakai mahu inga au pito ai lao, ke tau tuku hangahi lao, o ku pau maatonga. Neongo ka pau e hoko pe I kai hoko, ai ngahi ngāwe koe keri makakoloa. He koe lao tene hangata taki, ai ka hau o tonga, pe o kia tau whatongia ke whau hangahi lao, lelei, pe o kini hanga whakawhongai, ai whie mau a tonga. Pe koe whaka o si lewa koe ki whama opo no ia, mahu inga pito lao, o kei lahi pe ngahi ngāwe whimau ke whakahoko ke whakarelei mo whakaiwia lao, whakaloto whonua pe pehefo ke whaha apuleanga. O ku kau e lao he mea ngāwe mahau inga ki ono whakapala nisi ai ngahi ta whake he kehe whelawe mo keri makakoloa. Pe koe whaka o si o whakampe ke aha lao, o ku tuupau, o tuuloa, ke ngāwe aki e tonga, pe pehefo ki ke kaha o tonga. Ko ki whamatala no ia, ma loa o pito I mai whangamaari e sea, ma loa pito whapapa atu, ki ni motou kotoa, ma loa. So maloti a Rose Kautoke, koe leo no ko whahoko atia e Miss Laurie Osmundsen. Ko Miss Laurie Osmundsen na e maue ne
ene bachelor i he Lao me he University of Yale, Amerika. Pe foki ki ene master i he Lao me he University of Oslo i Norway. Pe mone master i he Lao ne ba uye me he University of Harvard. Ko Laurie Osmondson o ki ko ki hata fo o ki tongani nai i tongani he hiwa mo fu tupu nai kau ene fola mai ki he niko ngau pa mo e piskoa pa nai au pe ki nio yongoni wa nai he ni ta o tol i he time ko ia o whiwhia pita ke taitari a Laurie Osmondson ko tai mi ene kamata mi te tahanima malo pita. Mau, tapu atu ke sea wharearea, tapu atu mo Hawaii, tapu mo e kau Minster ko toa pe tapu atu, e kau whawhawhonga toa pe. O loto whiwhia pita mo loto honga o pita ke maha whaing maarie, ke whakaki presentation whekawaki topike o tātala noa whekawaki ai po oni, ko e konga pea e ko presentation e hoko ia pehe le whapalangi peha konga pe le whatonga ko ki mix pe o whapea ka ki heo heo. Eo, ke hoko mai. Ko ki ki mua. Malo. So ki background pe ko e interest pehe deep sea mining e kere maka kristahi. Nai kamata pehe tau taha hiwa ononoa and toki auhaki pehe interest pehe 1970s o se pehe nai ai declaration he United Nations General Assembly e whakaha pe ke he mea he resources I kristahi he seabed I he international waters he oceani whakawaha puleanga ko common heritage of mankind aia ko hota koloa tuku whakaholo me he tō tangata ki tō tangata. Ai katoa pehe mamani. Pena hoko rewa ia ki he whotupe ai UNCLOS, ai koe United Nations Convention on the Law of the Sea. Pea koe ale apau I tā hiwa hi whawha, whekau aki pehe kere maka e kristahi. Moe ISA, International Seabed Authority. Bea nai arohake be arohifu be interest be deep sea mining taro ai taimkuia. Bea nai niaiha ki Palapalema ke whakahoko pehe deep sea mining ko technology mo e paanga mo e whakairo sainisi ki kristahi mo e mea whalau legal regulatory framework. Next slide. Ko ha situation ai honi. Ai honi ko ISA nei kamata pe he fotu pe he lau pe kawaki pe exploration. Fa totolo pe maka I kristahi. Makolo e kristahi. Pea o ko hoko atu rewa mo continue pe ke develop he lau mo tutu uni ke exploitation. Ai to o maka me kristahi. E he tau e whā pe nima ko hiri, o ko tupu ange pe he whaunua, mo e kautaha, mo e kausainisi, mo e civil society, ke nau ui pe, na kole pe ke aiha ki I moratorium, ha precautionary pause, ha tatari pe ke he deep sea mining. Tai mini ko e kautaha lahi, ko e parent company ai tō molo, ko the metals company, TMC. Na kore pehe ia ke Poreanga Amerika, ke maohalai seni me he Poreanga Amerika, ke hoko atu pe. Pe tuku kehe pehe System International, oko lolotonga whakotu pehe taimini. Next slide. Ko kau pehe he kole pehe moratorium, ko me te au, kau sainisi pe. Pea nai asipe eni koe marine expert statement calling for a pause o tatari pe ke deep sea mining. Pea, next slide. Oi, koe nā. Pea o ko kau ki ai, tai mine e whanua e tolu fitu.
Ke popo I peha pause e tatali pe ke deep sea mining pe ko kau ki ai e state Pacific Island States e fitu hokumai. Pe ko lahiange pehe kautaha mamani global companies lahiange pehe ono noa taimini mo e upanke ke no si popo I pe ke whai ha moratorium pe ke DSM. Ako ilis pe yani pe ako kau pe ki he kautaha lahi pe mamani hangai ko Google, Apple, Samsung, Philips mo e kautaha mea reri ke hangai ko BMW, mo Volvo, mo Volkswagen. Ai ko kautaha tatau pe o nā taimini o manufacture pe he ngahi pe he mea reri uhila. Pe ko nā toro pe ko popo I pe ke tatari si pe he DCM. Hoko pe ko ngahi financial institutions mo kau insurance companies o ko nā popo pe nā toro pe ke moratorium. Hoko. Oi, kai ke asi. Oi, ki mo ape. Ia nei kake nei ai ha ki image pe nei reporti pe me he United Nations Human Rights Council. Nei policy pe he mahina ko osi. Because now now state bank or states must decide to implement a precautionary pause on DSM activities, he taimini, to prevent irreversible harm to the marine environment, climate system, and enjoyment of human rights, including the right to a clean, healthy, sustainable environment. Hoko? Okay, funky uhinga pe na for tu pe he deep sea mining industry ke popo e pe ke hoko atu pe mo industry ko ia. Ka na I ke fu ma one a pito ia he funky uhinga ke ko ia. Ko hinga taha na pe he pe o ko no a pito pe u metale pe o ki he maka kolo kristahi pe na ke mo one ia. Ko hinga taha ko DSM replace pe, substitute pe ke land mining, pe nai ke hoko mo ia. Pe mea taha ko nahi reason pe ke popo e pe DSM, ko fia ma o pe he metals, pe he maka kristahi. Ke po'opoi mo hoko atu mo green energy. Ke nai ke pe he ko lahi pe research mo support pe, o ko whai taimine o ko I kake whima o pehe u metal ke he maka kristahi o si whionga au pita pehe u metali mo minerale ko whima o ki ai. Ko hinga taha na pehe pe o ko kake fu lahi pehe damage be nau ki o seni mo kristahi me he DSM pe nai o ko lahi au pita pehe report mo research whakasai nisi o I tale pe I kai. Pe ko paanga, ko mea mahui ko paanga, pe ko paanga o ko alari ki whē. Ko paanga e ko arupehi ka o taha I muri. Ko paanga me ai nei kake tuku mai ki heni ke kakai. Hoko. Ko asipehe slide ko eni ko ngahi reports ke he o ko support pe ke u poini na o si lea ki ai. Hoko. Ko wheka ki pehe whatongia whalau a tonga, o ko iai whatongia international, tatau I peke UN Convention on Law of the Sea, ko I o si mempa a tonga ki ai, taro ai ta hiwa nima, pea ko I kau member states hange ko tonga, o ko whima o pe, ke ai mea ko toa o whima o ke protect and preserve the marine environment, including pehe fragile ecosystems hange ko I krista. Pe ko mea taha, as a sponsoring state, hange ko tonga, o ko whima o tonga ke supervise, ke control pehe conduct of the contractor, in this case ko tomolo, pe ensure compliance, ko toa pehe tutuuni pe, under international law and the ISA rules. Ko tonga o ko ia whatongia ke pura e pehe kautaha ke siu pe o ko whaito tono pehe ni ngā ue he taima ko toa. Pe kapa I kai ke lava ia tonga o ko lava pe o tautea.
under international law. Pea ko mea taha, o ko obligated pea tonga ke tokone pe ki ISA. Ko ensure pe ke ungawe kotoa pe I he area, o ko under the control pe supervision he ISA on behalf of all of humanity. Next slide. Iyo, ko ha e whanki mea kowe o ko lava pe hoko, whakatatau pe ki a lea pau taimini, waha tonga mo I Tomoro. O ku iai ha waha a sponsorship agreement, waha a Purianga Tonga mo Tomoro, nei saini pehe a lea pau ku ia, I ono ua taha. Ko e bad deal financially, o ku si au pito pehe pa anga o ku maa mei aia tonga. Less than 1% of what the company might get for just one piece of the makakoloa, nickel alone. Even under best case, ka ba o ku aurerei pehe mea kotoa, o ku maa pa anga tonga me he DSM, si ange pehe o maa pa anga tonga me he fisheries, me he tau e taha. Ko palapulena taha mo e a rea pau o ku lolo fu a loa pe I he kahau. Ko mea ta o ku constrain pe, o ko hange ko hae ni ma a Purianga Tonga. Kei whai pehe e tu uni ke he ka pau o ku impact pe ki he interest pe e kautaha. Ko mea taha o ko unequal, unbalanced pe he default conditions. Ka pau e whai he breach pe a Tonga, whai pe breach a Tomoro, o ko unequal au pito pe ia. Hoko? Ko e dispute resolution ka pau ki ha ke pe whakikiki pe ki ha mea peko aki pe he contract ia lea pau. O ko ave ia he ke ko ia ke muri. O whai whatata pe tu utu ni e muri ka ke solova pe he dispute I e heni tongani. Pea o ko ia ha ngahi mea ke he o ko asiai o ko unequal o ko favor pe he Tomoro pea o ko kai favor pe he tongani. Slide hoko. Ko taimini o ko nai osi kamate pe he parent company a Tomoro ko TMC. E tuku pe he international system. Riaki pe ISA, riaki pe UNCLOS. Arui o kore pe he me he Purianga America. Ke mauhai laiseni ke hoko atu mo e DCM. Pea o ko include pe e konga pe area tatau ai pe o ko I he contract a lea pau waha a Tomoro pe mo e Purianga Tonga. Ka koe hahono ko wiki ai. Ko mea ai o ko whakatupo ha whai paki ai mo e lau whaka international mo e UNCLOS. Mo e slide hoko mai, na kake whaiunga taime ke lele kotoa pe mea. Pea ko asi pe heni koe ki konga pe a Law of the Sea Convention o ko whaipaki ia ai mea o ko hoko ka pa o ko maolaiseni a TMC, a parent company a Tomoro, me he Purianga Tonga o riaki pe he international system. Pea ka pa o ko kaua Tonga ki ai, e hala ko ia, e lava pe a tau te a Tonga koe uhi koe breach pe ai UNCLOS. Slide hoko mai. Aia koe ka pau ko hoko ate pe a sponsor pe a Tonga he DSM taimini, ka pau ko lere pe a parent company ki tu a pe a ASA system, koe breach pe a international law, pe koe breach pe a lau pe a Tonga, hange koe Tonga Seabed Minerals Act, koe kupu pe a lau koea, o ko pau pe, ka pau ko hoko pe a Tonga, I he ngāoe ko DSM, o ko pau ke ai whalo pe he international system, he tutuuni pe ai ISA moi UNCLOS. Ka hea ma whai pe he Tonga Seabed Minerals Act ke au ki tua, he international system. Hoko mai, pe o ko overlap pe lewa DSM moi wesia pe ke lau ke kehe he Tonga, he Pasifiki, mo e Topoleanga.
ko e rispea ngahi mea ko kau ki ai e lau fo o ko popo I pehe e Princesi Angelica Latufui Peka Tuguaho, nai toki whakaha pe I he Franse he mahina kosi. Slide hoko mai. Ko e ule poti pea ko asi mai heni, ko e poti nai hanga whai au ia ki he Civil Society Forum of Tonga, pe ko ia hea ki asi ai o ka pau ko interest pe hataha pe ke lau li poti ko ia, ko kore mai ka au pe ko siu pe ki internet. Slide e hoko, slide whakaosi, ko e ki whanga manapuna ia I Kristahi, I CCZ. Ko ia o ko whetuu ia o ko palani pe ke whae e deep sea mining. Ka pā o ko hoko pehe deep sea mining, ko e whangi manu koe, na tamate ia au pito ia, nei kai ke toi mo ui pehe e me pehe. Malo, ko ia pea e ki lea. Malo au pito pea, lava pea o tali whai hui le. Malo, ko e matatau no hoko ko Dr. Andrew Forrest, ai o whahoko mai ni video me asteria o ki lava mai ke tau programa. Ka koe ni video ni whahua. Malo LLA. I'm Dr. Andrew Forrest, founder of Minderoo Foundation, executive chairman and founder of Fortescue, which is one of the world's most efficient mining and infrastructure companies, and certainly the most successful company which, by shareholder returns, has existed on the Australian Stock Exchange in history. I'm proud of that, but I'm more proud of being a scientist and an ecologist, and I've spent my career balancing the economic benefits of mining with our environmental responsibilities to do no harm. I've seen what happens when we get that balance wrong, and how wonderful it is when we get it right. At Fortescue, like all terrestrial mining companies, no ground is broken without rigorous environmental assessments. We undergo extensive ecosystem surveys, map biodiversity, and apply the best available science longitudinally before we mine. That is the standard we hold ourselves to. And it's a good, normal standard because it cares for the country. And of course, when it comes to mining the deep sea, its scientific impact on us will be bigger. Out of sight must never be out of mind. The deep ocean contains extraordinary marine life. Its ecosystems help regulate the planet's climate, and yet we barely understand them. Disturbing the seafloor stirs up sediment. It disrupts those complex yet very fragile habitats that are home to the marine life, which draws carbon out of the atmosphere, which keeps global warming at something we might yet be able to beat. But without that delicate ecosystem, all of that could be disturbed. This is why I believe there should be a global moratorium on deep sea mining until environmental protections are agreed to and met or exceed the gold standard of land safeguards, which we of course operate to. At a minimum, this must include an independent assessment of the environment and approval process, including baseline surveys and ecological assessment done longitudinally over many seasons. The commitment that the extraction would result in no loss of biodiversity, rehabilitation and closure provisioning, including bond instruments similar to those of leading jurisdictions like Australia, cooperative, science-based regulatory systems that harmonise with global conservation goals like the High Seas Treaty. It gives industry time to improve technology, time to ensure transparency, and time to build trust with the local and wider community. You, Parliament of the Kingdom of Tonga, are a guardian to the Pacific. You have the opportunity to lead. You have the opportunity to be on the right side of science, the right side of the environment, the right side of industry, and of course, on the right side of history. So we call on all you gathered members here to support a global moratorium on deep sea mining until environmental protections are as strong as the gold standard that are expected on land. It's not about stopping progress. Look at Fortescue. It's about pausing long enough to make sure we get it right. No Tongan child should inherit an ocean which is damaged by foreign companies
promising riches, then walking away. If we think that won't happen, look at what happened in the early days of mining when the land got smashed and those companies were never heard of again and the surrounding communities were left with the wreckage. That mustn't happen to Tonga. Set the example, Parliament. Our ocean, your ocean, is not just your greatest resource. It's our greatest regulator of the climate. It's the greatest supplier of our food, and it is the last unexplored wilderness. As a miner, and a very large miner, I know the value of extraction. As a businessman, I understand the importance of long-term certainty. And as a scientist, I know the responsibility that comes with every decision to intervene in complex natural systems. Let's not be remembered for rushing into the deep, but for having the intelligence, the wisdom, the love of our children, the patience and the foresight and wisdom to do it properly. Thank you. Koe tau matata no hoko ko Mr. Victor Vescovo, koe siana koe ni, koe siana business I loa I Amerika, koe venture capitalist, nai mau ne bachelor degree me Stanford University, mo ne masters me MIT, before ke ne MBA me Harvard Business School, nai tau anoa e ne kau ki he US Navy, pea mau ni rakanga koe komanda. Pea ku iloa pito e tangata koe niko hi ne au si lawa I au ski ki he North Pole, hefo ki he South Pole. Pea ko ne kaka ia e pounga malunga tahi mamani ko Mount Everest. Pea hefo ki ne uku ne whakauku ki he moana loloto taha, ai ko Mariana Trench. Pea hefo ki he Tonga Trench. Mo ngahi ki stahi ke pe maman. Ko Victor Vescovo, nau korean ki ai ke kau mai ki he tau tālanga koe ni, o whamalo ke aine puna mai mene api I Amerika, o whiwhia api tau ke tuka tō taimi Victor Vescovo, kamatai taimi. Thank you, Lord Speaker. Thank you to the members of Parliament. Thank you for the people of Tonga for welcoming me. Next slide, please. I'd like to start by saying, let's get to the basics. When you talk about mining polymetallic nodules on the seafloor, there are only 4 metals in those rocks: nickel, cobalt, copper, and manganese. Copper and manganese are very common. There's no reason to mine them from the seafloor. You can get plenty of them on land. Deep sea mining is about mining 2 metals: nickel and cobalt. That's it. Next slide. This is a slide from the Metals Company. And what I'm going to try to convey is, in my presentation, deep sea mining will not work. 5 years ago, there was a lot of optimism that it could work, that we needed it for electric vehicles. But what has happened last 5 years is that the world has changed, and we don't need those 2 metals near as much as we thought we would. This is a slide from the Metals Company's presentation where they show a rock from the seafloor, and then they try to make it look like it is filled with all of these valuable metals. That's a misrepresentation, and it is an example of how the Metals Company, a for-profit company that only does deep-sea mining, is trying to convince people to get them to support them. Next slide. They have a little footnote, a little note about that graph that mentions, oh, this is a way of showing the value of the metals in the rock if that's all you looked at were the metals. It's not authentic. It's not real. They're not showing you the truth. Next slide. This is the truth. If you take a polymetallic nodule from the seafloor, 69% of it is useless material. It's iron and rock. Only 31% of it has anything useful. And the 2 metals that are really valuable, that matter, cobalt and nickel,
It's 1.2% of the rock. That right there should make you question, how can a company make money if they're going to all of this trouble to mine the seafloor to get material that really is only worth a lot, that makes up 1% of the rock? They don't really want you to think about that too hard. Next slide. So what is the need? Do you really need these two metals? Next. In the last 5 years, scientists have made breakthroughs where the metals that you need for batteries, specifically for electric vehicles, are now iron and phosphate and even sodium. You don't need nickel and cobalt that much anymore. They didn't know this 5 years ago. So the metals company raised over $500 million and has spent it in the last 5 years to convince people to support them mining the seafloor. But the world changed. Now 45% of electric vehicle batteries use no nickel and no cobalt. This is something they do not like to advertise, but that's what technology does in a world of capitalism. The world moves to cheaper and more easily accessible materials over time. Next. The metals company, I'm using their own data. If you look at what they say would be the production of metal they would get from the seafloor at their full rates, for cobalt, it would be 3% of world production. For nickel, 3.5%. For copper, less than 1%. I show this using their own numbers to show that any claims that they make that mining the seafloor will save the rainforests of Indonesia or that it will start to replace terrestrial mining is simply not true. Next slide. For example, Indonesia is the largest producer of nickel in the world. In December, because there is now so much nickel available in the world, they publicly said that they may have to mothball, put into retirement 1/3 of their production. That amount of production that they would take offline is equal to 6 times the amount of metal that the metals company would raise from deep sea mining, according to their own numbers. That is an enormous amount of capacity that just shows how small and insignificant deep sea mining would be. And it's far cheaper to mine on land than it is at sea. Next slide. Let's talk about the metals prices and vulnerability of those metals. Next. These are the prices of nickel and cobalt over the last 5 years. You can see why everyone was very excited back in 2021. The prices of the metals were very high. But because they're being changed out for other metals, their prices have gone down significantly, and they have not come back up. Next slide. There are major, oh, by the way, on the metals, you are all, of course, familiar with your neighbor, Nauru. Nauru at one time was the wealthiest country in the world. Phosphate. They mined phosphate until there was none left. And what do they have now? Nothing. Just an environmental disaster. They were taken advantage of by the mining companies, and when the phosphate ran out, there was no one there to help them. All they cared about was making money. They did not care about the people. They did not care about the long-term consequences. This isn't exactly the same, but it rhymes a lot. Next slide. There are major technical challenges of mining the seafloor. I've been involved in the metal industry, and I probably spent more time operating heavy equipment under 8,000 meters than most people will ever know. I've operated heavy equipment and seen how powerful the ocean. You live on Tonga. You suffered an explosion from a volcano in the ocean. You know the power of the ocean. You put anything into the ocean, it's like it has a will to destroy it, especially if it's mechanical. I've seen it myself.
I dove my submarine to the deepest trenches. It never came back fully intact. The ocean attacked it like it wanted to destroy it. The same thing will happen to the equipment that they try to mine the seafloor with at 4,500 meters. That's deeper than the Titanic. That's 6,500 pounds of pressure on every component that they put down there. Extremely difficult, and it's never been done. Next slide. The technical risks of actually trying to mine the seafloor are grossly underestimated. The people that run the metals company have never operated a mine on land. The only thing they've done is the disaster that they ran off Papua New Guinea, and it failed. And now they're going to try and do the same thing off of Tonga in the international waters. When you put heavy equipment in the ocean, it is in corrosive seawater, freezing temperatures, immense pressure. It's 4 hours from the surface, and it's surrounded by dust and silt in the water while you're rotating heavy machinery. What could go wrong? It will break. No one has ever done this at any kind of industrial scale. And by the way, the only time the metals company has tried to mine the seafloor 2 years ago on a small test project, they weren't even using their full-scale vacuum cleaner. It was a 50% scale model. They've never actually tried to mine the seafloor with the equipment they say that they would need to use to reach their production volumes. Next slide. Just another example. They will love to show this picture. Look, 2 years ago, we brought up over 3,000 tons of nodules from the seafloor. That amount is 0.02% of how much metal they would have at full production rate. It is tiny. It will be much more difficult than they expect. And by the way, a small detail that they always forget to mention is that they collected 4,500 tons on the bottom of the ocean, but they only brought up 3,000. More than a third of what they collected on the bottom, they didn't even bring to the surface. Why was that? They've never really explained it. I think it's because their equipment broke, even on this very small trial. The point I'm trying to make is that the promises that the metals company or any mining company is making to Tonga or any other country about this, how easy it will be to generate lots of money to share with the local communities, it's not going to be there. They get paid anyway. They are one of the highest paid executive teams in mining, easily making, even over the last 5 years, millions of dollars per year, regardless of whether it succeeds or not. It's in their own financial filings. They have spent over $600 million in the last 5 years and don't really have any equipment. They've spent it all on marketing. Next slide. Finally, the costs and the financial projections. This is the boring accounting stuff, but I'm a boring accountant and finance guy. But it's at the heart of why some in this audience would want to support deep sea mining. Because you think, hey, Victor, maybe you're wrong. Maybe that will work. And if it does work, we could get millions of dollars for our community to build a hospital or build a school. But the issue is the odds of it working are so small, and the damage to the ocean and your community by association will be so large. It is definitely, in my view, not worth the risk. Next slide. When you look at the numbers, the boring financial details, which is what I do for a living, the costs of equipment have gone up by 20 or 25% in the last 5 years. The cost to have a drill ship like they would use have doubled. Interest rates to pay for all that have doubled. And even though electric vehicle sales have gone up by 5 times in the last 5 years, the prices of the metals that they're saying we're going to go up, they've gone down. The point of all those things coming together is that the financial models that they have used to say they're going to make tons and tons of money don't reflect these new realities. They keep using the old information and their old assumptions. Next slide.
Oh, by the way, this is something from their own presentation. All they have done so far, the metals company, is provide an initial assessment of what they will be able to do. The accuracy of their costs, they are allowed to be plus or minus 50%. That's a big range. That means they could have put whatever they wanted in front of people like you, say they're going to make tons of money, and just revise it later, up to 50%. The other studies that are supposed to be more accurate, the PFS, the pre-feasibility study, or the actual feasibility study, they haven't published them yet. They've had 5 years to publish these estimates and spent $600 million, and yet they haven't updated their numbers with something more precise. Next slide. Finally, as Lori mentioned very eloquently, there are legal complexities for Tonga. This is a country that I know, my apologies, I don't know it as well as Lori, is a country of very tight community, very tight families. I think the Lord Speaker told me at one point that everybody knows everybody's business on this island. When you are talking about partnering with a foreign company, it's like you're getting married. Do you want to marry into a bad family? Where the son-in-law? No. That's what you're doing here. When you're getting into legal agreements to do things like mine in international waters, you're getting married to a company that's going to try and do exactly that. And if they don't do it correctly, you are now part of that family. Next slide. Right now, environmentalist groups and other organizations are trying very hard to stop deep sea mining by holding to account the companies that would allow the metals company to operate, the company with the ship, the company that would melt the rocks to get the metal in Japan or in Korea. Because like Tonga, those countries have signed the UN Law of the Sea. They are bound by it. And if any company tries to mine the international waters without a permit from the ISA, they could be violating international law. So people are going to Japan, Korea, Holland, Switzerland, and saying, hey, you signed the UN Convention on the Law of the Sea. These companies are now supporting a company that would be mining the seafloor against international law. You are obliged to actually help stop them from doing that. What position does that put Tonga? Tonga signed the UN Law of the Sea, but you're partnering potentially with the metals company, which has now specifically said they are not going to work with the ISA, and instead they've run to the Americans to mine the seafloor only with an American permit, which is not recognized by the 160 other nations that signed the UN Law of the Sea. You are being placed in a very awkward and dangerous position. By partnering with the metals company, you could be potentially partnering with a group that is violating the Convention of the Law of the Sea. That presents a lot of legal issues. Next slide. In order to get a permit to mine in international waters, companies can't do that. They need a country as a partner. That is why the metals company went to Nauru and Tonga, because you are their partner and sponsor. There's a language in the UN Law of the Sea that says, if you have a partner, the country has to have effective control over the company. That's why we would be giving you a permit, because countries can mine, not companies. As I said before, the issue is, if you partner with Tonga, and since you've been working with them at the ISA,
You have basically said, yes, we are in effective control of the metals company because they would be operating under our permit and our authority. That was the deal that you've made. Again, if they start mining in international waters without a permit from the ISA, Tonga has said previously by your association that we are effectively in control of them. You need to be extremely careful of what consequences that could have for Tonga as a country and its reputation. Next slide. In summary, battery technology has made mining less relevant. They have vastly underestimated the technical difficulty of mining the seafloor. The only two metals that matter are in oversupply, nickel and cobalt. Deep sea mining isn't going to solve the environmental destruction of rainforests or in any way meaningfully impact mining on land. You're not going to get the royalties if there's no money being made. And I've tried to point out, they're not going to make money. And finally, unfortunately, the metals company has now shown that they're ignoring the ISA. They ran to the Americans, and now Nauru and Tonga don't matter to them as much. I'm from America. I'm not proud of what they're doing, but they are basically running to the Americans because the Americans are saying, we don't care about international law. We don't care about the environment. That's what Trump is doing right now. But Tongans do. I think they do. And the metals company, from their actions, have shown that they are now willing to discard their former partners to get what they want from someone else. Therefore, next slide. I have two more slides. Therefore, deep sea mining is incredibly destructive, very challenging, and a solution to a problem that might have existed 10 years ago. You're not going to get the profits or the royalties you want. It will destroy tens of thousands of square kilometers of seafloor, pose legal risks to Tonga, and all of that just to prove it doesn't work, just like in Papua New Guinea. So my last slide, my recommendation to you is simply wait. Watch what they do. See if they continue to seek your support. See if they can actually do what they say they can do. There's no harm in waiting. Thank you. Koe tau matatau no ko Miss Mui Mui na Pa'alino, koe pore whawhanua ni ai kautaha Tonga Offshore Mining Limited, ko Mui Mui na Pa'alino, nei ngawe I he UNFAO, pe koe United Nations Food and Agriculture Organization, pe nei ngā teim lahi I Amerika, ai nei maoe ni ngahi qualification I he administration mo economy and mo finance. Whiwhia pito ki tātari rei koe. Shots have been fired. You have 20 minutes. Your time starts now. Malo pito pea kore ke hufanga I ngahi whatapu o sono awhaki. Kau whawhawhunga I atu e kau taha mana koa taha ko I Tonga ni, ai Tonga Offshore Mining Limited. Ko ku presentation kai ahoni te ki kamata ki pe next slide please. Ai ki pui tua no whikau aki pe mo I tautaha. Ko Tonga Offshore Mining Limited na whotu uia I Tonga ni e ta uafe mawalo. Ko kau taha Tonga eni o blesisita I Tonga ni. Ka na e uloaki ona pe whakamalu ia he kau taha koen koe noti lasi. I konga ki mui e ta wanoa, na whakatawa I e kau taha koe ni e tō molo, e kau taha koe ni o ulawe ke ai Victor pe koe The Metals Company o Kānata, pe koe TMC. Koe wanoa taha ua, na maua I koe ngofua ai tō molo, ke whai ai siofi pe koe saveai, pe koe whekumi ki he makakoloa koe ni koe polymetallic nodules. Pe hage koe lawe ai kau pe nolo ki moa ia te au, o sponsor ma tolo he pureanga Tonga. Next slide.
Sai o kulahi foke pehe o yai e mau ngā ue holo he I seto tonga ni. Pea tupe ki whama ala ala tu, o kui kai ke whakahoko ha ngā ue e kautaha I he I set koa tonga ni. Ko ngā ue koa e kautaha o fokasi pe ia I he Clarion Clipperton Zone o hange u asa te mape koe ni. Aia o I he kilomita fitua fetupu hono mama o me tonga ni. Pea hange koe kulau, o kui kai ke te whakahoko ha ngā ue ke heia koe whekumpe ke makakoloa koe ni. Ai koe kilomita fitua fetupu koe ni me tonga ni. Me koe liu ngā ua ia koe e alo me tonga ni ki Australia. Next slide. Sai, koe makakoloa e nau whakahoko koho no whekumi. Pea koe sister company e kautaha, koe Nauru Ocean Resources Inc. Aia o ku na kau whataha he whekumi ki he makakoloa. Koe wheku koe whehu I lewa, koe hameo mau inga e maka koe ni. Wai ni I heo pehe, hange koe maka koe nau mau pe ia ni ua pe ngai whetu koe ni. Ka koe mea peke mahino ki he hoik maka inga ko mea mai, koe ngā ue koe kautaha mana tui, o koe ke whakahoko ia I he potutahe koa tonga ni. Next slide. Hange koe lawe koe ki mua, koe mea mau inga e maka koe ni, he maua e ngahi iwi pe koe critical minerals e whae. Ai koe Nicolo, copper, cobalt and manganese. Pea o fu mama o whau ai whetu uko whakahoko ai koe ngā ue, o whakahoa mai ki he taimi ko mai ni ai koa uta, o kulawa o mau I ngahi ngou, ai ngahi akau, pea wesi ai ma me kakai ko nofo ofi mai. Pea te ulawe no whio aki mai nā nunga pe koe nā tūlai whetu uko whakahoko ai koe ngā ue, koe hahono loloto, o wanga whewhe hono to o haki koe maka. Next slide. Oh, can you press it again? Get play for video from them. Sai, ko foi video ko ni ko foi video ni he wanoa. Aia ko mita ne fa fe tupu ai loloto ko e fetu ne to ai foi video ko ni. Ai ko lahi ni ko maka. Pe hange pe me mai ho e ki maka inga. O ko lava pe ko sio e maka hene no foko ia e kiristahi. Next slide. Ko anga le vai ni hono o hake maka. Except ko tu mana ko ha dialogue hala ni ko viai he ko fahinga teknologia ko maunga we aki pe ke fa keri maka kolo ai ko lele ko emisi ni on hanga o hake petana ke ko maka ko ki olunga pe o hange pe ko mosio mai o ke via me ko no keri hake maka. Next slide. Sai o lahi e whehu ia o pehe. Nā hanga whewhea mo ilo wheo aku mai maka koe ni, pa ko tūna I lawe kia lori I he tahawalo whitunga whulutupu, koe fuafua le kootia koe ai ilo wheko aki me polymetallic nodules. Aia na e alu ai waka savea koe Challenger, o nau sio ilo ai maka. Pea haua he tahiwa whango whulutupu, wak mai kai tahiwa ni mawalu, ai whakaukau koe United Nations ke whao, ha sino I ngā ue ke sio whaki ai ngahi ngā ue koe ni I he potutahi whakawaha pule anga ai o kaua e Clarion Clipperton Zone. Next slide. Ko te koe whatata koe ni na mōsa pakai motor ki ai ki he presentation a Victor. Aia koe ngahi maka koloa koe ni, koe ngahi maka koloa no whie mao ke ngahi mea lahi aia o kauai ai maka koe iau no whakamaka o e ka whakauhila. Next slide. Sai, o wai ngahi mea kehe ia o kei te ngata pehe ngahi maka ki he mea lele whakauhila. Ka ku kauai ai whie mao e cobalt ki he ngahi maka o e cell phone ni mo laptopu. Kau ilo pe koe aloange koe whakalaka, koe toi lahi ange ngai whie mao ki ngai mea ngā ue koe ni. Pea kou ilawe I pe whamatala koe ia pehe koe o lahi peho no mao na ia ngahi iwi pe koe ngai critical metals koe ni me he ngai maini I uta. Kau ki tala noa tu pe ni. Koe cobalt, koe maini lahi tahai mamani kou mao mea cobalt, o mao ia he Congos I South Africa. Pero pau te mōsio pe ki ai, o whele ngai nā nunga I o kovi au pito whika o akmoe ni, o hange koe ni, o whai e ngai tau, o ngawe ake kau leka,
O kua o displace pe move ngai family mo na ngai kolo. Ko hinga pe u whamalohi na tolu te whahoko ia. Aia ko ku sea ke te ai o ku neongo o ku lahi ngai mai ni uta. Ka ku os whamoni o pesete tolu noa si iange ai mau e hoko ki kiristahi. Whakahoa ia ki he mai ni ko lotonga hoko ko ia i ngai whanua ke. O hange ko e Indonesia wai ai mai ni lai tahai ko ki he Nicole. Next slide. O kai whaki ko tō molope o ku iai e nau e lia o ku whahoko ai ko e nau exploration he clearing Clipperton Zone. Aia ko ovaheke he ngai whanua e toko wanoa o ku nau whakahoko i ngā ue tatau ko e ni ko exploration ki he ngai maka ke he kawai e polymetallic nodules. Sai, ko kapate mo sio mai ke mape ko e ni, kau e tōmolo, kau e nori, marawa i Kiribati, pa mo e o kau mo Cook Island. Na e toki o mai whakamatala mi Siapani o tukumaha makasini ai whikau aku mo o seni. Aia ko ngā uno tue na Siapani ke nau whahoko e ngā ue tatau ko explore he nau potutahi peko a nau tolu ke polymetallic nodules. Ko taimua na eke pule anga ko a Siapani peko hae o hinga o nau sio ai pe nau tolu ke maini peko e tānaki polymetallic nodule e nau tahi. Ko tali ko na mai ko me nau tolu. Whema e nau tolu ke iai e nau staple supplies o critical metals ko e ni. Ai ko paulewa pehea Siapani, wanoa e ngai whanua ko e ni. Ka paulewa e holomui a tonga nia, e kei hoko pe ngai whanua ia ko e ni e nau ngau e ko whahoko. Next slide. Sai te talanoa lewa ke nā nunga pe whotunga e whetu ko whahoko e ko ngā ue. But before that, just to give you a context, ko e biomass pe ko e mea mo ui ko i mamani, pesete hiwa fitu mau ia i uta. Ko pesete pe tolu o mau i he oseni pe ko potahi. Next slide. Pea ka pate mo sio mai ko e abyssal plains, ai go tu e nodules. Ko e kalafi ko e ni on the show e compare mea mo ui o mau he feitu ko e ni, pea mo e tropical rainforest ko ni o lotonga whaia e mai ni ko e uta. Pea ka pate mo wakai mai ke kalafi. Even deserts, o ku tau pehe ko ka mea mo ui ai, o ke lahi pe mea mo ui au mau ai, compare ke whetu ko no whakahoko ai ko e ngā ue pe ko exploration ke polymetallic nodules. Next. Sai, tau si olewa ke whakatata ko ia hono siofi ko e atahi. Ko e loloto e whetu whakahoko ai ngā ue, o ku mitai whaafe ke mitai o noafe. Aia ko e apisosaunia. Ai ko os whai ai siofi mo e whatotolo ko e sainisi o mahino ko pesepe fitu o mea mo ui ko i tahi o nau mo ui pe nau nofo he e lia ko e ni. Ko pesete hiwa tolu o nau nofo nau tolu ia i o lunga he mitai whaafe o alwa ki o lunga ke fukai tahi. Ko whani mea mo ui ko mau he wheitu ko e ni o ku pe mau i ke nau mo ui na tolu he natula o wikai ke whakawhia maali. Ka pate mau whatonga i ka pressure ko he wheitu ko e ni, o ku i he awalise he nima awhe fitungi au PSI ke waluafe nima ngi au PSI. Ai ko PSI ko pound per square inch. So whakakaukau ka pau ko square inch ho sino, e tuku hifai ha loli uta koloa mamafa o paone o noafe. Whakaukau ke he pressure ko ia te ke ongo i. Pai whakaukau lewa te e lia koe ni. Aia o ku ikai ke iai ha mama e wheitu koe ni, pe o fu momoko whau. Koe mea ko pehea kau sainisi, si whau au pito ai mea mo ui o mnofo e lia koe ni o whahau koe mau ngāwe. Next slide. Sai, koe prototype vehicle eni, kona tāna koe makakoloa, just to give you context ai ngāwe. O te eki whaki ke whakahoko hangawe peheni ke pehe koe tānak makoloa whakatupu paanga. Aia koe taimini koe exploration at atape. Next. Koe anga lewana no set up e ngāwe.
Aia wai pe vessel i olunga ke tānaki kai maka, pe tuku hifo lewa e collector vehicle ki lalo, pe tānaki lewa maka o hake lewa i ngai Etiopia. Ko mea kong mau ingai ke mau whatonga e tā koe ni, o ingai he te tautala noa ake anai nā iange, whikau aki me ngahi ho haa o whikau aki pia mo e kere ko ia hou whangai whatapu o hake whataha mo e maka, he pe tuku hifo pia ki tahi. Next slide. So koe waka ni ko os whakanau makehe, aia koe hange koe whamatala koe a vita ane nai. O koe ngai kautaha ke he whengau e aki mo e The Metals Company tō mo e Nori. O hange koe All Seas. Aia ko nau tolu ia koe o ko nau tokoni mai e ta whakawhakai waka. Next slide. Oh, next. Okay. So, environmental impact assessment, ki mua koe patau ki tala noa whikau aki mo ia. Ko oba hake he ngahi ako e te au tupu, nei os whakahoko, aia nei commission ia he ISA. Koe mea koe mai noi ho ik mo ka inga, koe ngahi ako e wanoa heni koe ngahi ako e The Metals Company, pio e Kembania Saveai a eri ako nu whahoko e ngawe. Koe taimi ko tope u whahoko e ngawe, ko paupe ke whawhi mai kau independent, either ko kau university kehe pe ko kau matautau kehe no hao kau mai ngau mo whahoko. Pakai ke ngatai, o whawhi mau pe ai whafofonga me pule angatonga ki hao he kai waka, ko ngai ke nau lava o publish pe nau ngahi findings independently. O kai ke ngata pe mau whakaha koe mau tolu koe mea nai hoko, ka wai mo ka kai kehe o nau kau mo nau tolu hono whakamoni e ngau e ko whahoko. Next slide. Ko tau kone tahaua ko hili, ko osi ia o campaigni e uoua ko os whakakato he The Metals Company mo ni subsidiaries. So kapag ito whakakau at iai, awalisi i he ahoe tō noa ki ahoe whanoa, ai campaign ko toape. Aia ko tau whakakau me ofi he ahoe tahawhe, ko whakamole ki he kautaha me kau expert ke he nau alo si ofi, mo whakahoko e ngā au e koe no tese wheitu koe ni. Next slide. Oh, just play the video, please. Oh, go back. Oh, play a video. Oh, that's okay. Okay. Koe wanoa wa woa, na whakahoko e test mining hago na mentioned before, and na ohake ko tonu pe e tolu afe, na ohake. Pe i he tonu e tolu afe ko ia, next slide, na awelewe tonu e ua afe, ki he kautaha ko pemko na whingau aki me kautaha i siapani. Ai ko ka taimen na nahongai ko te si i hono processi o maka, ko toa ko ia ngahi minerals pe ko critical metals ko nau tanoa kai kriti mo ai. Ai ko ngai ata pe ni hono processi ko e o maka. Next. Next. Next slide. Okay. Ko mea kana ilo i ko he osi ko no processi tone wa fe ko e ni. Ai ko ia taha mea ia mau me fo i maka ai. Ai ko te ua osa ko to'o ko e ngai critical metals pe ko minerals ko e ni. Ai o hange ko e iron silicate. Na os mahino pe ia ko umea ko ni lava ngau e ki construction e lava ngau e. Ai ko mea ko mau inga ke mea e ho e ki mo ka inga. Ko e ngahi elemeniti ko toa pe ko mea ko toa pe whiko aki me fo i maka. Kai ke ngata pe he to'o e critical minerals ko ku whia mau. Kau toi lava pe ngā ue aki ai ngai mea ko toi mai ko me foi maka. Next. Sai, te uki lava no whio aki ma ngai mea o koha aki ai e ka kai tola he ka whawhihu ia mai pe he taimu whahoko e porokala maletio e kau taha. Next. Aia koe pehe, koe ha e mea o poko ki he kele ko ia hu whangai whatapu. O hake e he collector vehicle he taimiko lele ai koe kilistahi. Waifoke ni ihi o nau pehe e tu whaki atu e ova he ngai kilomita lau wafe ue si ai e ngai whetu uko wafi mai ke Clarion Clipperton Zone. Next.
Ai ko video ni hono test mining ko he wanoa woa. Pa ko kele ko hu whangawhata pupu haa ni he. Next. Ai ana whahoko lewa hano o mai e kau taha ki nau savea i pe ko hae lahi pe ko hae mamao ai alu ko e kele me he eli au whai e ngawe. But I set up lewa station e ni ma noa ke he. Next. Ai na mahino I he result ko ni ngahi ngawe ko na lai whahoko. Ko e pesete hiwa nima pe toi lahi ange o e kere koe ni o hake I he collector vehicle. O kai ke toi mamao atu he kilomita e taha. A e ne mafola ko ia pe ko ne alu me feitu ko whahauka e ngāwe. Pe toi whoki whope o nofo I he feitu ko e ni e. Next. Aia ko e ngahi concern e pe ko ngahi hoha a e. Pena os publish level peer review papers whiko aki me ngahi finding. Pa ko mea ko whima ko ke mea I hau e ki mo ka inga. O kai ko e Tameros company pe hu na nau publish e. Wai me kau taha ke even at MIT na nau publish mo na tole nau pepa o support aki ai mea ko e ni e. Next. Okay, next slide. Okay. O wai lewa ai concern whiko aki pe mo e o hake ko ia maka o te tuku hifo pe ai kere ko ia na pipiki hake he maka hu whangai whakatapu. Aia o whafofua I he mitai waafe o toi o hoi whope kere ko ia tuange. Next slide. Aia na us mahi no ia I he ngai savea me ngai ako koe ni. Ko e mita tahafe ki olunga. Ko ia pe o ku lahi e nofai koe ngai monman koe tahi. Ko tango tu hifai koe ai kele I he mita e waafe ko ia mi he vessel. O ku tailut pe ia he tahi. O kai te hoko ha ngahi palpale mai a ki ngahi mea mo ui koe ni I tahi. Next. Okay. O ko tonga ni whoke o kau e tūnā ia pe ko fisheries he mea o ko haa ki ai pe lahi ono eke mai. Aia na o si whai pe e ako mo savea I o mahino ko sisi setia o kai ko ha e lia ia ke alu ke forward ai tūnā. Next. Okay, ai ko ngahi whamooni koe ni, o kai te ngata pehe technical study ai ISA whika tolu, ke pehe whake SPC, ai no pehe o fusi si whau ke iai ha potential ke affect ai fisheries me he ngawe ko no whai ha sisi sete. Ko ilo toi pe min te taha, e te lawa go all the way ke all the way, go pe. Okay, play that video, please. My name is Furahola Latuila, and I am a TMC trainee science technician on this campaign 8A. I involve very much with the processing of sediment samples from multi-cores and box cores, where as a scientist from geochemistry for geochemistry analysis and also microfauna analysis as well, taking samples of tiny animals and organisms from the sediments and also from top waters, from box cores. I became a scientist back in a very young age. To be honest, I was like very observant of my surroundings and everything. So I have the background in environmental sciences, my undergrad. Okay. Ia, ko ose taimi ka te ki minte pe taha, aia ko whalahola Latuila, ko e taha ia e kau ngāwe me puleanga tonga, na e heka he campaign whamui mui taha. Pea, ko mea ko o maho ingai ke mea ho ik mo ka inga, o koe tau whanau no alo kau he ngai ngāwe ko e ni. Pa ko tuko he taimi ni, o ko project a te hene ova he te au, ko support local he tō molo, pa ko whanau skola sipene toko whitnoa e tō molo ke ta ua noa wani mai. Ai mne ongo ngahi mea koe ni, kau kei whakahoka te whakahoko ai ngāwe koe e tō molo whalo to whanua. Koe e pe malo apito. E ka tau presentation whakaosi ko whahoko ia e Tanira Kula, ko e CEO e ni Potngau e whanua pe whoki e koroa whanatula. E tauni tōk noa ni whawhatokia I e pureanga, ku tuipia ku I rope mo mea I tō tako toa pia Tanira Kula.
e whawhonga i mai ai pureanga. Tane ako ho miten tani ba. Malo Lord Speaker. Ka kore be mua ke hu whanga he tala whakatap kakato ko toto a whaki e whakatahan ka ta mua ke hu lawe hanga tona lewa ke ka venga he ku minit pe tahani ma no ki he tālanga kau ai ke whakahauko. Ko ki talanoa koe na e ke whakakau mai ke whakahauko ko talanoa be whakawhonua ki he tunga koe makakoloa, wholoa e tau tae talanoa makakoloa. Ka kou lau e whainga maari e koe ni, whamalo ki wharearea, i he whakawhi mai, ki whakakato atu, ai whatongia pe ia tonu ki whai mau pe. Ai te talanoa ki whatongia e pureanga, sai nisi, pea mo e tāke kina ai kakai e whonua. Teo kamata pe i he whatongia ai pureanga, ki he society, ukai ki ngata pe tataki ka pau ke ne malu. Kai ne malu i, upau ke ne tokanga i kina e whonua, tokanga i kina e oseni, mono ngai koloa ko toa pe, ngā ke mau monu ia me ai kono kakai. Upau ke nau whakasisi, ngai whakatamaki whanatula, pa pau ke nau whakasio, ngai mea uesia whakaekonomika. Pau ke na whakapau i upia e lao, pe aku tāke kina mo tatake lao ko ia, pea upiai mui whatongia ke ngahi tuk whaholo pa mui ka tau tangata o ka hau. Paku pau ki nau tatake whonua ke langa mau luta, pea mo tu loa. Ko e whatongia rewa koe ai pot ngā aue ki he society. Ai ako pot ngai whonua, o kune pot ngai whonua sa vea palani mo i koloa whanatula, o kuna o toka ngai. Ai kere, toka ngai o seni, mo ngai whaunga whakainatula ko toa pe, i he whonua pa mo i kere. Ia kuna o toka ngai ono vahe kere, palani whakanofo e anga langa e whonua, pea mo toka ngai, mo tapui e ngahi langa koko o kukei ki whakapoto. Pau ke ni tataki, ki hono toka ngai o whonua pea i kai ngata ai koe ngahi tuutuuni ke toka ngai e tau ngahi koloa. Pau ke ni fusiau, hono toka ngai kina e tau atakai, mo ngahi whakatamaki e hoko ki he whaunga whonua pe koe whakasiolosia. Pau ke nau popoi, a ngahi langa ko toa pe i he whonua, o kutokoni ki he langa whakalakalaka, langa tūloa, i he whiririwaki koe ae ea. Ko e whatongia rewa ai waa kola whakanatula, koe waa giloa, koe waa sioloki, ka ku tui peptong ki tanga aki ai waa siolosia. Koe ngahi whatongia whakasiolosia koe ai pot ngawe, o kupau ke nawa ko ke whaunga e whonua, ako ke whaunga o e vai i he whonua, pea pehe ke Krista. Pau ke nau wakai, ai ngahi mo fuike, ngahi mo ngafi, mo ngahi whakatamaki make, whakasiolosia. Pau ke nau wakai, ai malu ai vai. Pea mo ngahi toka anga vai, i lalo whonua, pehe ke tonga vai i whunga whonua. Pau ke nau whakamahuinga, pa nau whare, e ngahi koloa whakanatula, mo ngahi whangamarie ke mau hatau ngahi loro. Pau ke nau pou, ai whakasisi e whakatamaki, pea mo palani, ai ngahi ngawe lalahi. E whatongia rewa ai siologi, peko siolosia i society. Tangara siologi, ku pau ke neako ke whaunga e foi mamani. Anga e whetawhi, mono whao e ngahi koloa whanatula, moeanga e ngahi mau whakatamaki, o whakatuku mai, e foi mamani. O pau ke ne whekumi ki a ngahi koloa, mau inga, ngahi koloa aunga, ngahi koloa tūloa, o ngahi koloa e ala tū lawe ango fuai e whonua. O pau ke ne whare, ki ngahi langa o ku malu, moeanga hono tau ngā ek whapotopoto e tau kere. O pau ke tau pou, ki ngahi
foto tu o fasisi ai wesi ai fanatula ya pehe mo palani ke matu waki ngai fatama fanatula ka me te po ku pau ke tokoni asiologi ke langa fa ekonomika mo malui ho tau atakai ko o se ni ho tau poto tahi ko la ka ke ni he tau ni manga fulu ai whakatotolo, mo ta wako ki ai, i he whihoanga, i he ngāwe whihoa. E ngāwe, mo e kakai keke, kau whakatotolo, whakasainis, mo ngahi kau taha, whakatotolo i he tau ose. Ne kau at ki ai e pot ngāwe, ta lupe hono whakatu e wa a siolosia, mo e kau e ngahi whakatotolo ko ni, o mao e ke ngahi makakoloa keke. Ngahi whaunga, makaliri i kristahi ta mo faunga koia o he tau eria portahi e paha o tongani pe mo fisi o blava i ke ilo ngahi koloa whanatula o kune toia ta ngahi koloa ko ko ma u whamui mui ain kona tau whekomi ki ai i he wafe tupu pe aku ke lelere po ko mai ki tai min ai ako ngahi whakatotolo ko ni mo tau ngahi biri lolo na e whai he kōhiri o ku mahi noai ai lahi e lang hake a ilo ai put ngawe ko ni e whahako na whatongia ki society. Mo wakai mai pe ki he anga ni o e taimi me he tahiwa no ngofultupu ngahi whakatotolo na e whakahoko i he pot ngawe pa pe mo ka o fe kum mei muri a ngai pe ke wa fe tupu a etau oang ngahi laiseni makakoloa ke ngai ka ta hai tol ya pe ke wa fe mavalu etau hanga o framon ke are apau ta mo ka ta ha ko ni makakoloa ko to molo ta ibe ko no framana a la fo ke makakoloa i wafta fa pe mo wase ta hai nima ai hoko atonga e kau ke kosirio ai ma fai ko ia e ma fai ko ia ke kristahi from man lahi e mal ko ia ai pura fara ta ha mama ni ka ke hoko atu pe ngai fa do tolo ka ke kau atu pe ai pura anga ke ngai ta langa ko ia fai ma fai ko ni na lave ki ai e tau loia ke ahoni ai ak mahino na kai ko hami apen na ta to kia ko pe ani afi me ko ni ku lau ta e tau ngawe mai moia ka kwa ko kia tau kakai ai na musio ki vitio nai o wala tu pe kakai ka ku wa ko ipe kakai ke na tana ki mai ko hinga ko kolo ma inga ko i he ose ko e tunga whakalao na lawe ki ai tau whare whakalao ani nai ai aku osi ai ko ngau ko ta pe ta whakahau ko he i pule anga upau pe ki ano lao ki tata i ka inga ta pe he lao o kune tata ki tau ngau e i tau potahi ko kai mo lao ki to nga e malu e atakai ko kai mo lao ke ne tata ai ngau e whakapoto e ke ki tau ngau nu pe whakahau ko ngau e ka upau ki tau sio ki tunga whakatakai para to ngau ko kai mo lao whakamaman lah ki he tokanga i koia e koloa e kristahi aku sai ni ka tongan la viga ta loya pa nga hilao ko ni aku ne popo ata kitu anga we pa nga ta pe fai nga framon fra sai ni ya pa ki tariu e pure anga ki no kakai ko nga hi ata kon ka hoko mai ko ko re tu pe ke hoko at pe ko nga hi lao pe ya historia lao na nga ake pot ngawe yo na toka nga ikina e tau potahi ya ko foi tapa fa o ku ilo apeia ko e whanongonongo ia ai ulat fa ko e ulaki tui tupo ulwaki e taval val fitu o ne whakotu e lani kula ko e tau fa ko ni ai a ko mahino mai i foi tapa fa ko ni o klahi ka atoa makakoloa ko a tongani ya mahino ai visone mama o hatui ha mo ofo pena e visone ki tapafa ko ni e ko hiri
ka I he taimini, o ku tau whai tau ngai whakatotolo, toki ilo mai, ta koe whi tapawhae koe ni koe koloa ia. Ta tuk whakaholo mai pe ai ngawe, tau whenga ke muiaki, ai ngahi visone koe ia o uraki wha, I lau whakakato, na koe ni visone ki he loto kristahi. Koe eria koe ni, koe ngahi eria ko ngatahe nu ngawe e pot ngawe, ko hono whailonga, ngai whakataha mo e pot ngawe lao. I whai hono lesisita, I he pureang whatahataha, I mahino ko tau ngahi ko ngatahe, o koe lahi koe tau ngahi ko ngatahe, koe lahi ngai whakamaria me kristahi. Koe ngahi hoko mai koe ni, koe ngahi pupu pia lao, o ku whakaari atu, ka koe tamu a te whito pia ke malu, e tau atakai. Koe tau whai mapi koe ni u asa tenga hi eri ako, le whai kumaka kolo ai hu waf mawhitu ke wanoa tahwha, mama o pia mei tongata papai mo wawa, o tu atate ke waha potutahe koe a mufisi, tako whai whanongonongo e tupo uraki uklanu uri koe. Te ngahi eria ne whai kia e hoka kia ngawe, ne te holoki hifo ngawe, I ngahi eria kon sisi koe ni, ngahi pe na kamata hano totongi, ai ngahi kautaha, pe anau toki whakasisi, nau eria ko whai na whakatotolo makakola. Ai ne tāketi e pot ngawe ke mau hanima miliona heta, pe ato e hoko koe e whi palopare ma ke kautaha koe ni, koe ngawe e puranga ke, o si mate ngai kautaha, ka malope ki e tā kautaha no ke itu mai. Ea koe ngai whatongia koe, tongani koe, I he mawhai koe a kristahi whakawaha whanua, na slavi kia loia, pa ke kuto e lawa kia. Ka koe tau mua pe, ke tau kaua te ki whanua sisi koe, I he tālanga koe re polo ngai mamani, ngai whanua koe kumalohi ange mo nau tu maari ange, mono atu tau ngai whakotutu, mo tau ngai whakaukau, o tau kau he lau. Koe, talanoa koe ki hono malu I koe e whanua, koe mea peuk whi whakamahino u te ke whai ha keri makoloha o tau potahi, koe tue tai mini tau ke whepumi pe. Ka kulahe ngahi mau hala, ka koe ai pe ke whakamahino, e koe ngā kou whai ku pau pe ke laiseni, ngā kautaha koe ia, pau ke whai nau wakai whakaatakai, pau whai me tālanga mo e kakai, ka pau ke whai me mau ngau whakat teknikare, e ke ngai whakalao, ke ngā ko tape e whai. Ai koe tau mua, te whito pe koe ai ngau e pot ngau e, ke hoko, ai ngai monu ia, e kai ngata pe he tau tangata paniko, tau tangata hoko, ka ke tu loa, te ikai iaha tau ngahi, tu area ngofua. Koe wakai whakaosi pe ai motuani, ko hinga koe tangata na u ako I he wha koe ki se olosia, pea koe tokotaha se wahaniti au ke kakai whanua, pea koku whatongia ia, ki u whekumi, pea ki u wakai, pea ki u whare. Koe koloa koe e sai, mai whanua, pāpau ki tau whakatotolo ki ai koe hangani ngai monu ia. Koe koloa koe he keiku ki sai, pea uksai ngono tuku, ka tau whakatau ngai tahaku au ngā. Koe anga ia ai whanua oku neto whatongia ke lang hake ai whanua tūloa, me whatongia ke tū maari tū loa. Te whakaose aki pe ai tau wholofola, I tau whanongoa, I maupe, I ngaru ea, mo anga tau tutupu hake, whanuani, koe tō ai uraki tu I ane pehe, koe masiva pe, o kakai koe masiva ilo. E ngahi ahoni, kua tau sio ku lahi tau kauloia, lahi tau ekonomis, lahi tau kau ngawe atakai, ya ku whenga ke whakatokolahi mai kau siolosia. Utui ko nea upe ka taimi kutolahi whiunga kau siolosia, kange ko ti ngau ko na whalakola ina, I tau lava rewa, I tau ngawe, ai koloa kutuku mai mita, ni ose. Wai pe lau ai himi, ka tō nou pe ai whanua ko tahi ko tau whakalahi ia. Mahalo ko whatongia pure angahi tai mini ko no whakakoi,
o tau kakai e tau kei he ose. Tau e tolu afe e tau mawahe mai me South Asia, tau mofere mai he Pasifiki, ka mahi noi e tau matau tau, ka koe tolu afe mi ai ke tau te tau te whakaake ake hake. Ai tau kei mo ilo ko ia tau mau, pe ala vai ke ilo ai, mo whaka ilo mai, ai visone ai wakfa ki ho tau potu tahi. Te whakaase aki pe ai ki whakarea koe ni, koe pure anga, ko pau kene ngaue mo e poto, ngaue mo e tokanga, pa ngaue mo e visone. Ke mau e tonga ngahi koloa hono ose ni, ke whiau ake ke mau e kakai o aho ni, kai uma ai kakai tau tangata ka hoko mai. Tua whai. Kore ke mo toi paspasi mai kau tau kei. I e bala e mau inga koe ni, pa ko whamarot ko mo tolu tau hoko atu ki he konga ua e tālanga. Ai a koe tipeitia whawhonga i atu e ongo whawhonga wharearea. Ai koe whamanata pe koe keri maka koloa, pe hangi koe lau koe ni a mui, mahalo ku vacuumi, pe koe hahono whakarea whakateknika reo ki ke tau keri. Ka koe ngahi parparema, mo ngahi solovaanga, mo ngahi solovaanga parparema te tau kamata me ta whaki poupou. Ai a koho minite ni e hongo fulu, e tuku at whawhonga wharearea whakatahano. Ka mo fituna ksia, ka kore hufanga e tala whakatapu ko oso na whaki, ka tamu tuani ke whakahoko e tau tipei. Isia te oapeha ki pui tua, o hange koe whamatala ke ka umatau. Ai enofua e uhinga e tau kawe e ta whaak koe ni o kulerei, ai keri makakoloa i kristahi ke whai i tongani, te amo maamani. Ulaki sia koe e konvesio whawha anga, e malmalu pure ang whatataha, o ku malu i ai keri makakoloa. Me mpa tongani ma mo fai whakawa pure anga, e ngahi koloa i kristahi, pe koe ISA, i malu o e area pau, pe koe UNCLOS, i area pau pe konvesio whawha pure anga, i he lao e tahi. Pea toi whakamama whai i he agreement e whakahoko i he tau, ta hiwa whaa pe koe area pau. Wea lao i tongani, whikau aki makakoloa i kristahi, pea te wape ngahi lao whikau aki, koe lao ke ngahi makamahau inga i kristahi, kau ke ai moe lao ke tau ngahi konga tahi, moe pot tahi, pea moe ngahi lao whikau aki. Koe keri makakoloa i kristahi, usi ageha no wesia e atakai, pea moe sekitoa ki he toutai, o whakatatau ki ngahi whakamatala, whakasayanisi, ko o mai he kau matau. Koe keri makakoloa koe ni, o whakahoko ia i he loloto koe mita e whaafe, pea toi lahi ange, ki kristahi. Aia koe peset pe e fitu, o ngahi mea mo ui i he oseni e malawa ke mo ui i he eria koe ni. Koe peset rewa hiwa tolo ngahi mea mo ui he oseni, o kai ke naulava na tō ke mo ui, e whainga loloto koe ni, o whaia e keri makakoloa koe ni. Si ke wesi haina i ka mga i koloa oseni, o mau mo ui mea ho tau kakai, o pe tau ki whamatala, ai kau matau. O si e wesia ai ka me ngai koloa o mau mo ui mau me toko ni me kakai pa si ange hono wesia e funga fonua pe ko uta mo e kakai o whakahoa ke kiri makoloa e funga fonua hange ko ia ko lavi ke ka matau ko makoloa me kristai o mau inga tau te fito ke mau ngai vi hono ngahi au nga kehepe ko falahi en ke fainga ata ke hala fonong ke mau ngai vi mo paanga mo whakalakalaka i tapa ko toa pe o mo ui ko me ko toa pe he mamani ko ni o wehano ngai pore, o wehano lerei mono kovi, ka utuku mai ki tau ngā we. Koe kari makaloa i kristahi o whakawholofola sea, pa te whatontona pe lau koe a himi, ne lawe ki ai CEO e savea, ko himi koni wasi ai he konga, pe he koe kere mahu e, pe ka halaia, ko hai e lau o mau koloa e mahu tahina. Aia uhinga ki ai, ko stutun pe wholofola ia, o koe ho tau totonu, ki tau tō ki tau whai ngau koe. Te wapse a ngai lerei whaka ekonomika ngawe koe ni. Ngai kau tāu na whakahau ngawe koe ni pere sitai tongani. Kawa e tō molo unau totongi a ngai whipu koe paanga ki he whonua. O wala mau mea pangalahi ki langa whakalakawha ekonomika e tapa ki he kewe mo ui. O ka pau e ola lerei ai whainga ngawe koe ni. Tau lotonga i he re volo o e whekumi o hankoe lawe e kau mātau. Malama hano laka ni whakatupa ngai ngawe anga whangawe haka kai i area o marine engineering. Whakatotolo ki o seni, whakalere o kiri makakoloa, mo langa mo fo e ngahi teknolosia fo ou, mo hāfua hono ngahi lere.
Ko lo fa ko no ka ka le ke fonua fa ku fu ta te fito ke fonua ku lahi hono potahi o sone fa ekonomika o hange ko tongani ko eria fa ka to tongani ko pese te hiva no ka to eria o ai na la ve ka mata tao ko o sen pe ko pese te pe fa o tongani fa ka to ko fonua ko keri makolo me kristai ko ngawe angaia o fa no fikai fa ma lahi o fe unga no veri mo paanga e wanoa tiriona ai ko paanga e tahafe miliona e wanoa pe ka tau mau ko nga me ai o lerei whakakato ai ke whonua. Ai whenua mahunga whapaanga ni tasui ko e nike ni whakatupure kikina. Ai tupu wha ekonomika wha manlahi pe tawhi hono monu ki ngai whonua i kiange mo whakalakalaka o hange ko tongani. Ko ai poinu tau kawe isia ko mau anga iwi to lerei mo maange. Ai au ku tau kawe i he ta whaako e ni ko makroa mi kristai u mea mau anga iwi u whalalaanga green technology. Pea o kai ke mau e atakai o ngai ko mau ngai o mau me lolo pe ngai keri maka koloa ke he o malawa fa nga mau ngai ko ni makolo mi kristai ko ini ke hoko le regi ka hau ai o sustainable o fo me ngai na una ke mau ngai vi o tolonga ma mo le re yang e atakai o ngai ko ngai solar panel ka wa ngai mau nga tapiri me ha wind turbines ko ngai teknologia ki hono stoa o green energy kawai me ngai me alere ma u no ivi me he uhila pe pe ke ngai kasa fa na tula kawai me ma ngai me ngai maka koloa ke ai u lo ko renewable biomass energy kono to lusia ko ola le rei fa sa ni si mo fa pe fa to brekina ilo fo o pe innovation o to fa ya ta ilo ka kai ke ngai na o kristai pe ma hu inga fa ko en mo fa totolo o mahino ko whakatotolo whasainis o kai ke tu hatai pe ko hoko pe tau mo ke haola to mahino yanga he kakai na tula o atakai mo tau faunga kristahi mau nga makahen ki tonga tunga lahi o tau potahi pe ne o me fenga mari ke tau to sio atu ki hame e whakalahi mai ki ai o tau fonua o hange ko lau ai himi ure whaia ata mai fifiri i hako tupu e fonua mo e viviri ke maonga moi kai hange ko yanga maheni ka koe whakalahi mai ko whakalahi ko ia e huu mai i he funga o e ilo whakateknolosia. Ko ilo whakateknolosia ko ia whenga whakapureanga, pe tawhi mai ki o tau kakai, ai o malama anoa ki whakahoko i tongani, o tau whakamooni ke o tau kakai, o kau kiai. E tō atu me whawhalala e kakai muri, pe o kau heno no transfer mai a ilo ko ia, me kakai o tua pureanga ki kakai o tongani. O malama ke alwhakataha en mo tau tuk whaholo, he ko ki tau tolu ko tongani, ko kakai o tau porepore, ko kau kai vai, ko kakai o tau kei i o sen. Ko keri makolo e kistai te ni whawa ngai matapa ki whekumi o te loloto atu te au mahui nga whakaako mo whasaianisi. Te kai ngā tai o ku whakatuku whakaholo tuku ke heange ngai mahui nga whakasosiare o lawe kai kau matao tau. Ngai kau tau nau whakawa whainga ngāui ko ni tonga ni o nau whaka ngai skolasipi e te au hange ko whatata ai tomol nau whaka e skolasipi e te au ki hako tupu e whonua. Kau kau ngai tokoni e lau ngeau ki ngai community ngai project ke ai ana fai lavi ke ka matao tao popo en ke visone ai fonua ke tau invest i hono ako ai hako tupu o fonua kono fai boy no fai on tau ka vei ko holo ke falala e keri makoloa i fonua pe ko uta pe mo ma ngai o uri mo wesia e atakai ne holo ke keri makoloa mo ngai i ma mani ange ko vili lolo pe mo mining ai uni fatupu ai uri atmosphere pe mo atakai ai une whatupunga a huia kere pollution pe uri a atakai more ato ai vata mo feki taki holo a kakai o mau ai bo ocean layer mo hafo ngai palpare ma fa atakai o une to tata ofi ai ke mo feki ke i fonua e kere anga makolo ai a ku keri toto tau kala to fonua mo ngai ke fa ma lahi ai poko a hauni o tau mo ki ma ngai o ma mo tolonga pe lere ki atakai pe mo fa hinga tangata sea ko poino no ni mau fa no tau ka vei ko fa mama fa tu nga tau daina be sovereignty mo tu nga fa lao o fa hinga nga wen o fa lao e fa nga we ko ni fa ba pureang da fa tu no ngai tu ni ke mui ka ngai fonua pe ka ki fa no ai nga we ko ni o me mi ba tonga i he ISA be International Seabed Authority ai na fa tu e mal United Nations pe mo convencio e lao ko ki tahi ai e tai valua pe mo area pau tai vai va fa ko ngai sino whakalao fa pure anga en i he malu
o pure ang whakatahataha aia o kuna whakahoko e ngāwe koe ni. Te o tau mu a kātoa pē, he ko taime o whaia tu whakamamalahi me whiri ngāwe ake a ngai whonua o ku tau mu a ki he langa hake, mo langa whonua. Pena e whātou mo whakafua kia e tau lao, kia ngahi maka mahau inga i kristahi, o hange koe lao koe i he wāwhi taha whā. Ko talano na whakahoko si o ne o mai na e whātou pē mei mua a ngāwe koe ni ki whakahoko i tongani. Tuke hea ngai le rei whakamamalahi e malawa ke tawhi mai o monu ia i a tongani. Ko ngawe ko toa whikau aki mo makoloa i kristahi, ko pau ke whakahoko o whakatatau mo lao, le whakatatau mo ngai area pau whakawha apure anga, te mo lao e whonua, aia o whakahoko aki, ai whaunga mo ngai tutuuni, o keri makakoloa. Eksea, o whamawhai ta wha koe ni, he kai ke tau nofo noa, pe te tau nofo ata ata, pe ka kuia ngai visone ai whonua, pa ko pau ke tau tu o ngawe. Ho ange koe lau koe, ai to himpe mo ne taha, tamatonga tu o ngawe, ho koloa ke whamonu. Koe koloa ina e whake whonua, he o tua, pia na whai hono po waki ulak whaa i hono tuku ato ngani ki langi. Pia kutui, tai toi veveu ata wha akoni, i investi, ai whonua i hono ako i hono kakai, investi i he whekumi mo viviri ki ha mea, e ola rirei ki he kahau. Koe tahi ena hoa mai, pia koe whainga maare ene o ata ki he whonua whakalukufua. Koe ngahi tau kawe ko toa whahe kau matao ko ni, o kutui ata wha koe ni mau pōpou ki ai, koe mak koe koulai ni maatonga i he kahau. Taulo tonga i he re volo o i whekumi, ka kuiai amanaki le rei i hene tuku au atu he ahoni, o whatatau ke whakamatala o mai ko he kau matao tau, te tau wa usia hakuonga, e whia maria e whonua. I kai ngā tai, i hene whia maria whakapaanga, ka koa nola e malawa ke tawhea ke tapa ke he o e whonua whakalukufua. Malo i tia mawhanga mai. Maro, tau hoka lewa ki he pea ai whawhonga wharearea o tonga taupo walu, ai a koe ne tawha aki whawhe paki. Ko minite ni hongfu kamata taimi. Tama sea, tapu motoro mo i hele whiwhini, ka winga mahu inga hoko e petwhen whiwhini. Sea, ko tau loa peki tongani, ko i kakai tonga, o kia hana whelawe lahi apita mamai osen. Ko osen ia sea, me tau pe tau tutotomi ano aho. Me tau no pe sia ke, me tau malolo ke, me tau kau tahi mai ala me pe. O gai sia me to e ma wanga panga ia e family me fonua me o senisia. O mai he o senia sia e he ekonomia tongani he kau whakatau ro ni gon he hala i tahi mamaha me ka to me i tau panga taha mi na USD. I he kau tahi tau e kau Totai ngani koe i he tuna sea, o na mea te hongo fulumira na USD e ta. E mama da tofa a sea, o mai e na tola hongo fulumira na USD e ta. Sea. O tau mo ui pe tau tolu ta. O hange ke tau folfola a kunchalo. Tau tau pono pe, na tau mau sea. Te tau mo ui pe tau mo tu maria sea. Koe hame te tau te whinga i ke te whaiangi ki mea kone. Ka tuku mua sea ke vitala noa sea. Koe hame au hawai kau taha kone ki tonga ni. Koe ke kau matau tau ni ko mai. Ko tame ko na mai ki tongan se. Ko na mai pe, ko manu man, ko sio kita, ko sio lango. Ko tai whakapa-apa, ko kaka. Ko na mea na mawhai ki tongan ni se. Colonization at its best. Ke mea whai ko si kau tame ni whai tongan. Ko no haveki ai o se ni. Ko anga no mai na iu whakapatala mai. Ko na mai o to e whangaki maka ko loa. O cobalt me nickels, pa gwa minga mea ke hea uha. A tu pese ki whamatala tu ina wana. Tau mai whaki e mea ne nai tau sio ke mesin di wa e. Hanga whane tafu. E na tau mai kai. O ki kai ke nau keria e nau toro. Nau komo e nau rau fume ase. Alu ke fume a ni tahi. Alu nau alu ni sa mi lalo. Apago mita ni maafe kone nga whakahau mai e nau toro. Alu ko runga ki ko fa waka ko ni se aku ni me i ringa u ai ringa tolu ako funga ka tolu ako ai nga hi fa hotel kon bo o misi ni lala longo ko vibration ko noise vibration ko me ko le communication ni fa ngai ko to fa ase se ko fa ko mai le wi lo si en se fa pa pa la ka bi lo si ese
Gue to fua kanu na mai ki baba ko ni. O na uhana to na al na to le mita to waf. Mita to waf na fainga mai me nda dika ke atiki. Na ma ro mai ai go tau tu maria. Ha he o se ni ko ni se o ange to tongi aki for taxi ki mal puna ha to so a o ange cheni te ka fama ke na o fratau ai na me kai ke ngai hotere. Ai ko hanga for ecosystem ya ko ka tau tau no foi mei o se ni pese ha ko ka ta ko ni se ko no foi me pe no fotoganga ke ai ke na o mai pinati ka tau to kana to kana to le ka to na foki mo to fara ka fe me ko ni se ka ta ko ni se na no pa ni kini e programa ko so wara one ko project ko ni na la ke ai ke ani nai. Porque ele cola pena que se pede mais nem bem mamá pese. Lá me na hoko giai. Taha wa no miliona mo ua puranga Papua New Guinea se na totongi taha wa no miliona USD ko ngabe mamá na hoko giai se. E ola fa puranga ko na notara no ke ni. Ai United Nations Convention of Law of the Sea. Kapau de na ko ke diga me na tongani ya alu leva ai pollution ne mo me ake kauta ke u fonua ke o kula ngai ko ya ko to tong ha kauta ni o pa ko ki kauta to no fa ko fa ha tong ko fa tong ha be ai tong ko mua ko so mai ni ya o ma ga to be TMC ko ka ko pa na hu na do le tongan ke la ke na wo le si ta ko ai se o mo ni ka ya tonga ya se o lu ta ha no hi wa ta na ki pa mo EU kako la kon ISA sia tikai ha consensus sia ko ha ai la to ton ten of kat ten agree dia kala ke mau le ya la ko ke no fa ko ke muy ai ko ta ko mai ko fai ko mining kaya ne pana pe pe te motala no mai fa fofonga pa nga ko mai matonga Porque que fa ko so ko fa ta no panga. O tra ka ba ko hinga a sai ni ko na tonga ni ko panga. Ko men ko ho ko se. Ata ta ko si tonga ni ko na ko ke be ai sai ko i Maurisia. Na fa hare vai to ta he Ministry of Land. Ko ki asi ko community pe na se na se. Fe mo panga ua sende ni manoa USD toni ko to. Panga ua sende ni manoa USD toni ko to pe o hake me la fa o fu ka tone tolu miliona i ta tena honga haka ki olunga sa fenga ka to panga ko me panga fitu ko ni 5 miliona USD ai mai na ko no fa ho ki sta hi la ke mai mato ke la ka ngepe ta mata u ya ko he ke la ka ngepe so to fu a ya he ai ko na o mai se o mai se ni ti ko e have ki ka to me ka to alo ya to fu a ma me ka ko fumia na se ko ha me na be fa ka ha na fa ka re na me ka ni na ko CEO ni dai fe ka aki pa mo malu ko fo no ase ko ta va ko no sto to nese ma ko ta va ko no sto to nese o ku to ton ke amana ki ka kai ko to ape amana ki re ka kai ko to ape e hanga e pura anga o malu ene mo malu ene koloa malu ene tawatai kai la masia ki me baba se vai tatu pe YouTube ta fare ta ba YouTube ko fe kam sone ya hanga pura anga ya o ange fu la seni ko ni o ange ya ki fu ka ta hamuri e na mayo havek to ku mai seni ti la me ya to ngai me ko ni sia Tatonga ki tatonga ka tu he ki ai te ki me ahe ki ate ki me ahe ki fu me fa ma ni la ia ka ta ni mo ka ta ko la ka sio ka to ki Afrika o si ka to pa na al no foi ka kai faka o fa me fa fa se o ka me de ta ku ki ai i ha me ko ni ko me la ta ko to ka ngai ka ta ko ni se ko kontre ki no ko mai na la ga ni nai na hange ben e fa be na go no foka to be ke sai we close it eyes
exam na do he wan no wa he osi ke mi e contract ai kan exam na do na renew kan wa no wa ta exam na do le ka ya texas mo me de fine ai ka osi contract kan na do ni ta ta ni ba na osi he wan no tolua oye ba o da ha ba ISA ya ala ba ki extension ta ni mai que tal un lima, automatic, ai que como é que tu cambia isso que por aí não é nada coisa, o calor é minha coisa. Oh, se pegou esse foi, aí que eu pego tol, quando tol lima, oh se pegou esse automatic pe, onde não foi tal um lima que, foi tal um lima que não faz dele e o sen o tal tol. So que tola he ka ko ni sia e tau no fo pepe ma ke to ve mau dai e tau osi tau do luia e fe ma hoko mai e fe ma hoko mai e fe ma hoko mai e tau fa off o fa na ka ta pe ni sia o tu ha bo tau ko wang e ke ma o ki ta pu hia o ma lo mo ta ta no e ka me ta sai na uhe e o te tau de ta ya ka ta pe ke o mai ki tongan e ke fenga me no no ma ave ha ko matara e futa lo ya ko ni o ko al ko holo pe me bi no so na ma kumi o holo mari e pe ka ko si ilo ia e ka ta la ko ta ma ka ta no no ka ta ka Elon Musk na ya holo mo ya ki la ko te ngawe ki ai ko po ni ko so no o mai se o ku ki ai ko fe me ko fa ha ko ni se ko puranga kon kon na hanga ko o te fa renew ko he osi kon me wa no wata ko os me fu consultation la ya tongan lo te ka ya wa no ai lo te ka ta fu ka ta ha o wa na fai ha keri me pe ya te puranga he wala ya ke wa he wa no pe te puranga wa no wata au fa ka mo o lo te ka ai fa mo ni lo ta fai ko ai pandemic Framon ko ni siya o fa ma be ke ma be ke so ke po henda framon ne o ma be ko framon ya iko ko pare mi ta mi ko ya ko hai fu na framon ne ta mi ko i fe ia ai na pe o se taimi Fafonga wharerea whawha o tāno, ko e whangamari i te nima, ke mai a tāni, ki e tawha ki whawhi paki. E tūna sea, o ko whiwha kakau i pe koe ha tāni. Ne kono me o ke mahi no kau e poin koe nei, e tō mai me. Kai ke sea koe whakahua pe sea ka koe poin koe mai koe he whafonga, o ku ulo aki o ku ne tuku aki ko e whakarea mo whauinga ki ai ko e ai noa ia. Ko ngawe ka toko ni sia na whakahoko whakalao pea na whakatatau mo ngahi si tepu whakamaman lahi. Me pure ang whakatataha mo ngai la mo ngai tutun ai mo ngai konversio mo ngai area pau pe toki ang me fatu whakatatau re wala e whonua ki ai. Ai ko ka toa ngai kautau ku nau mai ki tongani o nau whakahoko pe a ena o ngawe o whatatau pe mo prosesi koe ai lao. Whamatala e kau matau o tau o lotonga i here e volo koe whekumi ata be a hon. O tau ki hanga o sivi mo asesi pe te tau kawat pe ikai. Pe au te kai ke whakahoko hakeri makakoloe i tongani. Tuku ke heange ai whonga tatau pe o whakahoko whakamaman lahi eksia. Whamatala mai whoki ai whawhonga whikau aki pe mo ngahi mea ke e ala lava mau mea mo ui ai whonua. Hangoi mo maratou fua ko tau tai tuna mo ha fu sia ko katoa ngai ngau kana e fo mai e hala fo nunga tatau na fai no civi na fai no vakai na fai vi sonne ki ai fatu no lao o kamata pe me process tatau me pure ang fatata ngai lao fa ba pure anga yai mo ngai conversio fatu mo lao fo noa to kyoko mai reva o mo oni e mamata to fua mo oni e tau tai tuna ai go tau ma mo i me a oni ko process tatau ko me tatau pe no fo wai aquele makakoloa ma botonga lere i proses tatau fatu pe mono ngai lao pe poinu pe hola to bua e fangai ka sea ko ku fat matala ko ka matau tau o kai ki hafra mo ni me ai ko na ngai information ngai data o mau o ki kai ke wesia heni
ai ngahi mea mo ui i he whanua. Ko e malui ai koloa koe ai pureanga i ksea pena e o mai he whafofonga ai kupu e koni stūtone o pehe koe whatongia o pureanga ke ni hanga o malui ai koloa ai whanua. Sia ka pau te tau wakai ke kupu uluaki e koni stūtone o tonga. Kupu uluaki ko tau whaama pe koni stūtone o asmai ai. Whake e tau e taina. Ai au whakarea pehe koe mea i he haa mai ke whinangalo e o tua. Ke tau e taina e tangata koe mea i he ni ngauhi o toto pe e taha. A kakai kotoa pe pe koe e tawataina o tae ngata. A kakai tonga. Ngo kakai kotoa pe o nofoni. Pe nofo i he pore anga. Pe ataki kakai kotoa pe nau moui mo nau sino mo nau taimi. Ke kumi mo mau koloa. Pe ke whai te riha ke ngā aue. Pe mo e fua honau ni masea. Pe whanua tawataina eni. Pe whanua eni o mahe koni stūtone. Ke tau whai e ngā aue. Ke fua honau ni masea. Pe poini koe o mau ki hanga tau kawei. Koe ngāwe koe ni o kulotonga lere ia i he whekumi. Pea ngohono tuku aki i koe ni o ngahi pureanga ki mua sea. O koutu i sea o te whakapotopoto ia. I he uhinga na nau whahoko nau whatongia. Whakatatau moe lao, moe ngahi prosesi whakapaha pureanga. Mone apito peia. Tari peia i he motuani me ta whaakini. Koe ngahi mea kotoa pe koe hano lere i mono kobe. Where hono ngahi pore. Hango lao e wholofola. O whe whauhi pe ai uite ia pe moe tea e taimi kotoa pe. Ka koe hala whanau ngai ni o mahu inga. Koe matapaha ni o whaama mai whanua. O tau lotonga i here volo. O e tesi mo ai ahi. Mo e whekumi. Pakapau te tauhanga wa usia sea. Tui tae bebe ua e ta whakoe ni. Koe makakoloa ne tae maaria e whanua. Whakalokufua. Malo e mawhang maaria sea. Maro ka ke whafonga wharerea tangata walu. Mai ho tāri ki e whawhepaki. Ai mararo sea popo. Tapu me hawhanga. Sea, iyo, o pehe sea, kau ni he kontureki, ai noa ia mon sea. Na i kai pe ke whai hana tokanga ki na ia mea na tokanga ke whai e whanua whakatau kunsu e kuputawalo koni stutone sea. Whaka au hat whanua, whaka au hat tau tolu, whaka au ha magristahi. Sea, na mea me whoke kau ngā whafofonga sea ki he lau tiriona. Panga lau tiriona e mau i he mea koe ni koe tala mai sea. Wintu pai sea na mo alu ki whare koe Wigo Dreams. Koe whare koe ni sea koe ki Night Club o Wigo Dreams. Te kai koe siu ha misi lahi mo nuk whai koe ni ke lau tiriona koe ni sea. Te tau nofo misi. He kai ki tau nofo tatolo misi. He kai ki haa uia. Koe lau tiriona koe ni koe whio se maa se ni te kau taha koe ni ke pureanga. Koe ki whi mea pe taha koe na mai sea mea mika e hu konga whafunga sea. He koe te whawha whalala he ka kai mouri. Tokua e hanga he deep sea mining koe ni o to whatongia o te whalala ke hawhata mi ke kai mouri. Masi te tau hangai pālangi o te tai mkasi. Koe hunga e kakai mouri o mai e ko nau whamiri. O kai o mai kakai mouri ase ni te hatake. Ke whatongia tau tolo talo tau tupaki tongani ke o mai ke tau hanga o toka ngai mai tau whamiri ki hen. E kai kono nofo wepa o maha se ni o ri mai katani la kula. Hala whakarerei. What have you mi? Ko hinga tau nofo i mouri to ke whainga marie abe o tau whamiri o maha se ni te tau whamiri. E kai tina nofo, kai tau whakarerei ki mouri. Koe uhinga pe tānaki ma whakatoa ngā mea koe ni o lau mai ki he panga mao koe ai pure a ngā sea. Sea, ko whawhai au i he mea koe ni o hoko mai. Kau sai peke whanau katoa kia kakai. O ngā koe hoko koe ngā mea pehendi. Koe tui lai koe fua. Ka oange ai seni koe ne taimini. Koe sea mining. Koe taimini o ngā exploration. Kai ke whawhetai. Koe, tau whikane TMC koe e nau mea koe nauru tau o sisea. Nana honga, o terminate, ai mea tatau pina na whaiki nau. Pehe CEO, anu whakai eke ia he Free Asia News, pehe CEO koe TMC. More mau panga e $5 miliona USD i nau, i Kiribati. More mau $5 miliona
ka ko kai ke ma mahanga mo to kuangi ka ma fuki pe matoria ki tonga ka mo nau o kulai ta hai ko a fenga maka ko lo ko ni ko ka ta hai ko ni na se me ai ko pa ko na usi tal me wa no wa fe ma malu ki ahon ka ta fi ta kula ha pite me aya se ko fe hu ya ku ye ko fe mau e tali mai pe ko so ma se mit ke pura ko ki ko ta pacetina ta o se me ai se me ta me biliona Tako me akan ko fai ga tokanga. Ko me akan tapi fai ka ta ko ni ko ta ko ni ko kata ta. Ko mau ka to ko ni. Sa te ta ka ba te ta mau ta au ma ka wa. To tong e tongan. Te na to tong yen ka ko mau ko fai ko ki ta hi se. Te ben ni na no fo se. Ko pa ta bi si ko ta hi ko me ai mai ko unclose ko hui kan foi fa o na nation ko ni se ai foi na foi me ko ni ko paramount ai ko hanga malu ai no anga fa ngai ka marine ecosystem marine environment ko me ma inga ya ko ya do hanga malu ada ba tonga me mi pai ko america ko ke me mi pai ai se ko ke me mi pai ai sai ta ka pa ko ta ko ni se e ka ke tautare do ke to anga ni la seni ka to mu ya Tena hu pene kole Amerika o au ai hake kena na ulau ko anin nai Pag nepehere ba siya o kai pege tu ya ua siya tai ni fa fe paki ako tu ya ua frata pa mo kau expert tau kau da tolu ke fa mo ta fa mo do tolu valu aki a moratorium ko no okfai e ta off si a tipsy mining ia I ho tau potu tahi pa to me a pe fe kau aki mo tahi ko na ra sia la te ho ko te fa le ale ko ha lo lo to hen dai e ka ke te hen kau tahi ko ni o pau ke civic society pa mo tani lo me fa me lao e fa mo tam te ke kau tahi ko ni ke na wa e au ha tau potu tahi na ho ma lo se ko e takai fa sien ko ki fa fonga fa ta no fa ma o mai ho ta fa ki popo minite to Tapo foi tuna exia. O ko fe fa mana tu pe ki ka nga fa fonga ko o talu tonga lere ai. Ko ngawe ka ta ko ni ko ne tu kwa ki o fa ka ko he kilomita e fit wafe mama o me tongani. O ko ki fa ngawe he area poto tahi ko tongani ko tau I seti. Hanga tu e fo no la me kilomita e wangia e lau le vai ko tau I seti ya. Pe ko me poto tahi fa pureanga o kilomita fit wafe o fa ngawe e ka ta ko ni. O te kai ke ha ni fa mo ni eta u ya no mau o se ni e ngawe ko ni se ko pon pe ta ya o fe ba ke fa mana tu ko ngawe ko ni o fai fa ta ta mo lao o te kai ke ha ho po tongani ko fa I lo ha ka ta ko re si ta tongani ko na ngawe ta fa lao fi ka aki e mo ke maka ko lo e ki stai e to fa pe ke point fa mama fa ya ko ta lo tonga lere I savea mono sivi mo fa to tolo o te kai ke tawa ke whakahau ko ngawe koe tongani. I kai ngatai sea koe ngawe koe ni sea o ku. O te kai ke hanga e kautaha koe ni whahano tu kwa ki o mau. O ko tui sea koe whenga maari e nia ke whonua ke tau hanga exploit pe te tau hanga ngawe aki. A iwi e kautaha koe ni ke ngai whakakalaka e whonua. Whakafou mai he ako. Whakafou mai e hono whake ngai scholarship. I hono tokonia ai kakai e society me ngai club ke. Te whanau pe ke ai CEO ke ne toi whakalahi mai kau taha koe ni. A ngau heku e iwi malanga he kau taha koe ni. Ko utala noa koe industry koe ni o ku whiunga moe wanoa tiriona. Sea koe ku hinga ki mamani whakalukfua. O koe e lau a himi o pepe a katak pesia na tau laha. Tu o lahi lawe ki himi. O ku tau mo tau fua kolosi. O a whiu a whai. Koe kalau ni u hami he. Tau lova peke. Koe amanakia sea moe whakaukau koe ni. E o te tau no fonoa ka tau fua kolosi tau fai nga au pe ka tau au ki kalauni u ha mai ko tu ko tai maria e fonoa o kai ke tunu ke pe unga e pe akula o fata tau mo tau re tonga u taka e fonoani ka ko nga au ko to wai ki rea maheni pe o nga au atu me moto o fai pe tai mo lau fai pe nga au e asone ma ko nga au ko ni e fai pe pe ko no pore mo no anga I mo no franga hange pe ko poina o hake nai ko fitu ko to pe ia o kuiai hono lerei mono kovi
ai ngai ngau fai ai we hanu ngai pore ka koe pore ko tu loa koe tau tu o fai ngau ka koe ngau ko ia mai le rei whakaluku fua whanua. O tui ka mamata ko nua e toko lahi e sektoa e ako, sektoa e ngai e private sector. O kunofo e nau whakaukau i langa whanua. I e viviri mo e visone, ki a tonga e tu maari e ang, ka e mea te pu e merino, pe ke tu uloa e tau tau e ngahi lao e whanua, e tau kei piki mau ko tau ke whahalo, malo pe tse. Malo se, e tu peke whao se. Se, o kia ki whanua tu i ose. Ko hiva mai, ko tongani a se. Tau ngari whakakata pe se ai, tau taranoa ki kau tahakun. Ka pe kahau ina tau whanua. Ka kahau ina tonga se. Ka kapau tau whakawai ina pehe, ina tukuange mai. Mua kukolo e kau tahakun ni. Kena ngahi mea ukoko ki. TMC. Mea pango e nau fō mai. Ia kau tonga, ke nau tō mai ki tongani. Koe ngā ke mau, ke nau lai sen. Ia hi se. O fō ia tongani. O tōna ki tau toe, hang, au take whanua. Ko mau tō, tau pe whā. Koe tau pe whā kua sea. Koe tūtū ni, koe hara pe mau tūtū ni. Ko mau tō te mau whā. Ka ua e hau mai pe whakari ari mai, ai ko ngā koula. Io ai. E mai kau hiwa kau kawatonga. Poto io kai vare he kalokalo. Kalokalo mau pe. Kalokalo mau pe ui anau tō. E goe ko tau talai. Ko tau whanua, tau mo ui mikua. Tō pe tau koula e ua, tahi pe mo uta. Koula e ua ko iau whakari e kina pe i ngai hau. E hau pe kau tamai ko ni, pa te hau mo kau tamai ke. O tau ke whai pe misi. Tau ke misi pe. Pa tau whima pe hangi atonga ia, ko nusila hangi atonga ko Australia. E ke lava ia, tau sio pe ko kau tau hanga ofisi. La ka mama ia tai mina kau. Ha mo, lalo tonga. Ko mea pe tau iko ki ai. Hawe ki pe anau, osi pe kon hawe ka anau, ka pike pot, te hu pe kau taho. Tonga ni, kon do tonga pe tau taki i hengai mea ko climate change, mo blue ocean, mo mea kato, o tau te foki me peke ai pe mea kono whawhi paki aki. O whiu whaos pake se ko kaunga whanonga. Me ewa, me i wawau tawha. Ko hai, ten whakatawa tongani, ake ko ngasiriwa tōnoa. Ko koe pa ko au. Malo ma whanga marisa. Whamaloa ki o ngō whawhonga i e tipeti whāria pito. Tau hoka ke lewa ke konga wha osi e tau tālanga. Ai ia koe whangamari e ke mau kau mai ki he tipeti. Whamanata tuenga hi tutuni, ko ki nā tolu pēu whangofu atu ke mau rea te mo lawa rea he maika koe ni kui pua he komite. Ko pau ke mau tāngofua ka kato ke he taimi o tu atu, ai koe takini te ua. Ko pau pe ke maurea i he kawe inga a tā tāpe, kai ngofo ke motoe o mai ha mea mitua. Ko e tālanga, whikau aki pia moe keri maka me kristahi. E ne lelei, pia moe ne kovi. Aia tau hoko ake lewa ki he lulu, o e tau tiki te whamalanga. Ka taki o hiki ake ni mau, ka pau ki ke hau tikite, ke tūwhātua he kau ngāwe. Whakatoa tau tiki te i he te au wanoa, e whahoka atuia i he kawake tō hema, i e whahu e kompiuta, tiki te whika o waki ki he te au wawha, pēr e toho me heni a tiki te wanoa. Ko le peki whāwhatapu, mo tōru koe aku mo ia mo tiki te, ko ngai whika aini, te au mawhitu, te au tahanima, ua, he wataha, tahaono, whātolo, whitu noa, te whika whā, te au māua,
tolu valu, tiki te whika tolu, ono ono, taha wha, tolu taha, ono wha, wha valu, ua wha, teo taha ono, ua noa, mo e fitu wha. O tolu wea wea i e ngai whika koe ni, o kore atu ke mou mea peiki olunga, whahako hoko mai ki he pōtiume, ke whahako ai a mou militi e ua. Hake pe koe koe mea AXA, kake te laka i he militi e ua. Kata ke mūtoko wea ngai tikite, e tohon te kaunga ue ki hono whahako hoko mai ki mou tolu i he kore peke mo ki wawe pe mua, wawe pe no taimi e whewhini. Thank you for this opportunity. Kata ke o kamata ki e whika o tiki teki whapapau i. Pea mo hingoa. Ko ko whika, ko e whika tāua, ko ko hingoa, ko whatawhi mawhi. And I don't have a question, but I do have a statement. It's just deep sea mining is relatively new and evolving industry. I agree with Victor's perspective. Tonga should take a cautious approach by stepping back, observing, and learning from the experience of other countries before fully committing to seabed mining. As the saying goes, good things comes to those who wait. Thank you. Koe whamaloa te whangamai koe tau ilo i whoka tawa noa e keri maka koloa o kumahi no ui he lotonga wheisi au e te kumia tā tāpe. Koe mahalo koe makatūkia anga e fo i process koe ni. He ko osi lele mo anga i contracti a koe ai company. O ne whai e hai whakalao o te keke maa opo e tau kula whafonua e a tau tolu. Ai ka toki a o ka taimi koe whai e nau keri a nau tolu ia. Kua tau osi hai sia tau tolu he tu whakalao. Pea o ko nau pehe koko keri koni i he the area, e pioni he national jurisdiction a tongani. O te keke whai ha saini whakalao e company koe ni ki nau pehe mai, they will never mine a tongani. Aia ko whi assumption pen nia ko hunga ko i lotong whaina whatolo i ngahi potutai whapureanga. Ai tonu ke tauhanga i tau tolu ia o fumatu aki malu iau pita a tongani he koe taim pe koe tari ai e keri te nau hao me nau tolu tongani he nau kei mai pe nau tolu laiseni ke nau explore i he tau konga koe tau sponsor he beyond national jurisdiction tatape mo tongani. Pea ko tau sia pe ko ki ai ko hale mai tau te hui ko company ko ni nau ofai tongan ka pa nau ang na lo ke ISA knowing ko ngahi unu ko ni ai an implication fakat lao ana tol ka tong ki tongan mo ko re pe agre ki he tafa ki ko ni tafa lao tongan tau te ki sio mo mata a ni mo age ngahi tafa ki ko ni e ko wesia ka ge wesia pe e pure anga ka ko ka no tamaki e si fo he ka kai ko to tongan pe hange ko tau ki whanau mo tau whombo puna te nau pei i ngahi uwhi halake koe. Malo. Nata ko whika. Pau mame ha. Malo se whika te au ma whitu. Koe ki komeni pe aki e ua o me whehu i ta. Ko komeni uraki, koe tonu pe ke tau whakatoanga i koe ngawe kan ufai koe i utani. O tātou ripiti pe fo i ngawe tatau kau tau hiki ki tahe. Kau tānu en se ahe koe ure soni pe nia kuako pe mihe ngawe. O tau wahe a uta, te tau alo wahe a tahe. O tau whāma i uta, te tau whāma i tahe. Te tau sola i uta, te tau sola i tahe. Pea kuanga pe he ngawe. Koe ku komeni pe se ahe kuanga koe. Koe komeni hono wa. Koe meana o kou tui ki ai. Ka utala noa i hangau e ai whanua ki hererei whalukufua ai whanua. O ko whaam tala noa i bea e tonga. O kai ke toi tui au, ke toi kau mai. Hakau experti mei toa, moha fei tu. Tuange pe mea a tonga ni ke tau tala noa.
O ku mahu inga ke alu e whekau ke au ke he community. He kohono palapare mai, koe sai nisi. E whakamatala i whewhe e sai nisi. Tuku ake peke tau talanoa, ko whe mea te tau ngata, ka tau ka whia mau pia nau ha. Kai, that's it. Tuku ake pia tongali ke nau tau tai. Ko e ku whehu e no whilawe i pia moe. Slaiti ko na hulu mai koe he. Whia mau ange, kohono toko koe ni e, ai no ti uskon ba me he ground floor. Nau whatonga i he voice laiti a whoirea koe carbon sequestration. Ko e ku whehu i pe ko osiai, hau whaintingi, ko ilo whakamaman lahi, ko hai lahi e carbon o tukuangi pe me underground koe. Kapata nau whatonga u hange ha maka whariki au pitope. Pangai fu misini o nau hanga koma mea koe. Ko toko ko e misini ko ya na talano le ki sentiment o au pe te foki lao kai ke toka ngaki he carbon climate change. O si fai stati to ngani hen o filawe i ba moe. Malo tau whātu i petai mi tak mi te ua. Tuloa ko hingoa ko Melisila Violet. Pego ku hau aku me heki i kolo. Ko talanoa koe aho ni whamaloat ke kau bēno loho no koto. Ka te whaamua nge mai o ku lava na e lava ke mahino i e kakai o ngahi kolo. E koe platform ko ni talanoa i bēa ngahi mea o ku ilo pēia he toko taha kotoa kau mai. Ka pau lewa o mai ki he crushwoodi o kai ke kongalahi o kai ke mahino i ka mauto. Ula mea be ko whakamanatu atu. O guai mahu inga o ilo tu whonua. Ko talanoa koe aho ni talanoa pe whamamafa he mauanga paanga. Talanoa pe whamamafa he tuunga tokua koe whakalakalaka e o mai ai. Ko whamanatu atu. Ka whakapalanisi o mahu inga nge mo ui e kakai. Pa ko whamalo atu ke whafufonga whalealea mi waini. Pe hange pe koe o muli o kuna mea heni. O kuma o mai e ki moua ai ilo ko lau tau ho mou mea. Ka koe maunofo koe ni hange koe talanoa koe ke he ako. Ko pese te fia e benefiti me heni. Ko ngau e whahe taumel o kunehanga o sponsor e kawak. Kawak ko pe specifically pe ke mea tupau. O kai ke aha ko ia te nau o mai ke a ko i ai traditional knowledge pe ko ilo tu whanua. He ko life skill a mea umahu inga he ko mea e kune mai paanga kulahiangi. Ko kutali ko pe mo whaam hange ko mea umai ki lai kāti. Tika taha whaak tala mai tali io pe ikai. Ko kutali ko NO. Ikai. Tuku pea tonga ia o hange koe whamatala ai tō tāko e ni. Tuku peke tau tari. E ko whanua tui o tua e ni. Pea o kuiai mo ngahi mea tau whalala ki ai tene o mai. Tene o mai e taim tō tonu i he kuonga o tau. He koe mea koko. Tau talanoa ke sa nisi. O tau whoki pe a honia ke ilo tu whanua pea kos whamoni. Koe whine mo tuani. Koe tui koe kau whatahani. O koe kia hatahe alwhaangota. Ko au ko alwhaangota. Ko mea ko ulutea ai ko kuku. Pea ua ki ai, ko mānawa aki, ko tupake peo mānawa aki tahi. Pea koko e ka kakano ku moui. Ko ia ko kore atu oua, N-O, ikai, malo. Malo hingoa ko sionei tuitawa ke whanua, pea ko e whika tolu. Ko e tau pōtanga noa ko ia i e whiawhini u tau whakapalanisia i lelei, pia mo e kovi. Tau tonu pe ke mahino au pito a e ngā ue ko ni. Ka pau pe ko mea ko uksai, ko mea ko tonu ke tau whai. E sea. Ko hikai teu whahak whamalanga. Ugai teu whehui. Tau whehui e ni ki ta whaki. Tata whiri te whak whalao. Koe tū koe he tai minimo e area pau koe na e whai he wanoa uataha. O koe fo i exploration license i pe, koia? Koia? Pe koe mining license. Exploration only. Io aia kone osi ai fo i area pau koia. E toki hoko mai lewa, ai fo i area pau koe ki he mining. Koia? Koia pe
It has to be a separate license, basically. So at the moment, it's just exploration. Okay. Mai ko fehu le mai taha o fe ka wakia pe a moe me go na la me go ki ai a me. E la fa ki go ni na fa fe pa ki. O ku mo ni e lau koe o ku holo e mahu inga ane la me go ki ai. O ku mo ni e lau koe ya. Ai mahu inga go o maka go ni utau. Ko ngā ke holo e mau ingai mā ke tia ni ko kokoren. Ai ni go ni me ua tahana asko ke whamatala e ni holo. Uinga he koe mea i o tau wheku mi koe ki ai, koe mea i maua e tau le rei. Ka koe uinga i o whehu i. O mahino, ka koe market, it's very volatile, meaning it goes up and down. So the demand and supply depends ko hai ngai mea go firmao. But if you see increase the number go firmao ki he electric cars or increase the numbers ki cell phones, so obviously the market will go up and down. So mahalo koe esea, koe anga koe sio mo e wakai, fie mau ki whai e tala noa ia te mau whi mahi noa ki lahi au pito, pia tau toki make decision level, ki he mea koe te tau hoko atu koe ki ai. Koe wakai pe, no e taimi, ka ulahi ngai mea e whaamu i whai ki ai tala noa. Mahalo au pito. Fika Fit North, Pingwa go Edmund Pal, commercial tuna fisherman. Uki no malohe, not fair mali sergi. The concern me he kai konu mo na mo I me o se ni go fa po mai na to. O to tai go tau. Mana to fua mo he. Kai ke tau fun wan. Ai o normal be ke dia go check I me go go for to mai. Ke fa ko na tau pu he. Da po tai ke ba ya ge. Pe mo hato fitu be I ma mani fa ya see mining. What did I say ke mining te tau be pe utam. People die. Oh, we big yeah. Mining aside, doing go environment. Go. You got going to like on it. I tune. I go. Go a highly migratory species. Oh no. Kagai ho potahi go mama. But if we do go for mining, I go affect species. Koi wakamata kona noseless koi tongani kong au fai no supply ko dahani then now still don't effect I carry kon wala ko me klista I on no foi olunga ifu ga dai I know me al daily to every 2 days getting a location ke now that I mean if we go if we carry going and move around, if you can hear area going to say time about to die when if you go and we see now. What would I mean? Take it out with the city you're going to mount the city manu. Then when I say, not way. Amalo, simulata tau figa hivata. Ko popo ki he kawenga koe ki he kumi makakoloa koe ki ristahi. Uloa ki pe o whate whita I ngawe ko whahoko I he kautaha ko eni. Ko ngawe ko whahoko he kautaha ko eni koe kumi makakoloa ki ristahi. I he tuu koe ai kumi makakoloa pe me whatatau ki he ngai whamoa ni koe ko mak me ai. Si iange ai mau ne whahoko ki he atakai. I he mau koe e whakahoko I he kapau e whakahoko kumi koloa I he whanua. Kapau tausio he taimini tonga ni oku osi polut pea tonga ni I he umea ke he kehe pe ia oku hoko I loto I he seti pe koa tonga ni I he ngawe pea e kakai koa tau tolu. Tausio nge I he tuu koe ki he kahao I he tau e tahanima pe tau noa ka hoko mai. Ko hae lelei kapau e ikai ke whahoko ke investa tongani I he ngawe koe ni pe e popo wa tongani ke ngawe koe nok whai I he Tonga Offshore Mining Limited.
Ka pau e tuku e lava nai he mea koe nau whai i he kakai whakaloto whanua o langa hake a tongani ki ha ekonomika moha tonga o tūloa. Koutui ka pau te tau nofo si o wharukfua ki he whakeheonga tawhaki. O koutui tai vei ua koe lelei e o mai me he tawhaki koe ni ki he tonga o tūloa. I he ngau e te whitoko nau whahoko. I kai pe o i kai ngata pe i he nau totongi ai administration fee ki he savea i he tau kotoa pe. Ka oku toi benefiti ai pe mo ngahi community. Koe tau whanau. Pe oku kai ke koe tau whanau wako koe ni oku fund koe pe e. Totongi koe ni he Tonga Offshore Mining Limited. Oku kai ke whakate whito pe ia i he research pe koe tawhak sainisi. I he mala e kehe pe ia. Me he ngahi wheto kehe pe. Malo apu. Malo se ana tufa mai ki te tolu ki au. Ake tolu walu o ua tahataani ma whakaukau peo community ai ono. Na ia e ki whinimotu anu ko unga te akata. Nei ki whinimotu a wito ko tonga. Ia ni ki whanau to ko tahanima. Pea koe nofo pe i he lalo akau whakaamke anu ki whae. Moe hao e tama ko tomu. Toki hao mātou mimi Amerika. Iai hono fusuti. Iai mo ne kā. Hao a tomu, hao e moe ki kāinga pe o tonga. Ki kāinga tonga. Tange ki kāinga ka tonga. Tonga. Ai whakamau moe tama ko na ko tomu. He koe uhi e mao ai seniti lahi. Langai ho whare. Sio atu pe ki whanau toko hongo fulu koe ni sea. Kia tomu. Ene hange wia ene whanga ki mea ofa. Mea ofa ki he whanki kaunga api. Mea ofa. Pakukai ke pehe ia e lawa i e whare. Ka koe mea koe masiva koe ai ki whine motua. Koe uhinga ia sio ai kia tomu. Koe uhinga lahi ia. Koe hamea ka tau nofo ai tu umarie pia tau wheinga ke tau whakamau moha whukau taha tu umari. Koe koe masiva. Ka koe whehui. Koe whounga eni ke tu umarie whakawhonua. Koe whakamau moha taha. Koe ke tau whu ilo pau tau toruia. Pe koe hena e hao, raki hao e tamai na e hao e ko noti. Pea ririu hingoe ko tomu. Ai o ki tuu. Tatai pau. Ha ke tau ilo pau tau tolu ki hono historia o tomu. Koe mea ea mau pehe ai. Ta ofi. Tau nofo whakatotolo le rei ka tomu. Miniti whakauia nima sea. E koe tiki te whakenia a koe tolu. Tau nofo o whaka totolo le rei ki a tomu. Koe uhi, o koe ke uhinga ka hasea. Koe uhi koe ki whanau. Pule anga, kono whatongia ke tuu tau ataina, sio ke rerei mo e COVID. Pea i hene kau matao tau, tuku e tau afuni ke pehe, tau nofo talanoa. Hame tau tari e paanga budget support, kakake tau tari, aia tau kei technical support. O te tau alu ke whainga whakakau kau pehe. Koe whehui, koe naku o stala mai. Koe whehui e whine motu anu. Te tau break ye fo i whakamau a whe. Whafoki, ange fo i mamaya, me a koe moia ki Amerika. Tuku pe, he koe ke tau ilo pau pe ko tomu, pe ko noti koe. Tatai pau. Tuku ke mau ki off kukolo, mau o ki hu ki he AI. Ke mau ki whenga, ke mau sio, ke mau ilo pau, pe ko tau whamau, he eiku, koe na utara mai, e alu pe o tau mari. Ko e tau mari, whai ngata ke tau toe vete. Ka koe tai mini, tau kei whakama. Whafoke foi mama sea, ko kore atu, mau tuu atu, e na ou. O rewa ke tau ilo, e koe su koe o to mukono su. Na ko hano ki su ona nai poro mai, he kona, na o siai no su ona Papua New Guinea, ta ko poro. Alu ia ki ai mono su poini, mono kote, mono mea. O iku totongia e hai, Papua New Guinea. Te au ono koe whakakau o e patseti koe ai futama koe ko tomu, ono ngiau miliona. For what?
marketing alone. Fia patsete tongan he tau. Hiva ngeau me ki whakalaka pe tō ngeau milion. Ke whakalere e fufonua ko tonga. Koe ke marketi ata pe. Ka whakaukau piki ai. Ko ia o kou whotu pa kou pou kakato. Moratorium. Stop. Let's check. A ngahi whini ke mau. Patau toki unu ke ai. Rewa e whakau. Fika whāwalu, hingoa, Francis Sartini. Ko ngahi environmental risks, na osi mention ia Lori Bamovicta, o os mahina pe. Ko TSMA kune threaten marine biodiversity, climate stability, my carbon storage. Osi mahino me he whakamatala Rose Kautoke, there are inadequate governance and weak enforcement, and this poses risks ki he tau ecosystemi mo e tau ngahi community. Ko iai, oku fia mau ke tau poupou ki ha moratorium. O koe ke iai ha no harm ke tau ki whakatatari. Ke make sure there are regulations, evidence-based regulations in place so that mahino lewa koe hae ngahi mea mo ngahi tawhaaki ko fia mau ke whakakakato. Pea koe ki mea i taha, oku mea ni oku keke iai ha sustainable alternative. Ko he fuiwi lahi kona whenga e ngahi misi ni ki kiristahi. Keke mai e iwi ko ia, mausia o ki he ngahi renewable energy ko osi UC o keke lava o recycle o nai ave iwi ko ia. Whakakaukau i hato i whaunga e taha ke lava ai ke o ai whakahoko ai tipsi mai ningi. Pea ko ia pe malo apita. Malo, my name is Liz. I represent a woman of Tonga as well as private sector, and I'm dead against sea mining. We've learnt today the impact it has on the environment. You can dangle that gold or that diamond or the silver, but it only lasts for so long. Then what happens? We've seen what happened to Nauru, and no one cared. I care about Tonga, and I care about our people, and I care about my children, my grandchildren, my great-grandchildren. What is going to be here if this carries on? I saw the video and the dust and the sediment and what it can do and how it destroys the seabeds. We had tsunami, and I'm sure the CEO would know the impact and the damage that came from that, which would be probably the same as the sea mining. No, no, no. Take the time, have more dialogue, but I say no. I want Tonga to prosper in a different way. We don't need this. Malo. Tamastongia fika wanoa male mo fa mali exia. Ko ko fa ngata fa ka ngata maki he siotofua. Ko operator u to tapuni. Pe ku tunga e ku kai ke popo ki he keri makakoni kristahi. He ku kapau ku komatolo mau ilo e ai na nunga ni he mo lunga i Fetutahi ke to fua ku fai ake o ko manawasi na o ku fai ai viri koni ai makakolo ai tahi o te whakatupunga ha redirect ai migratory route ai to fua pe ke nau to ia o mai ki tongani te lava wesia ai ba ko ia o e fa e pe mo uhiki I he nursing ko tongani ko oku ilolahi ko e breeding ground a tongani ko tofua ko hau ki tongani ke nau whanau pe ku whakaam ko ngau ko no mau whai e lava o whai e mau whanau e lava whai e mau grandchildren I he kahau ko o ko manawasi na whai ai ngau ko ni pia wesi ai ko e whaingata ke te whakafoki mai.
ai tofua ki tonga o kapau e wesia pa ko tofua pe ka ki mo torofini o ku kau ai ngahi marine memos pe ku kai ko tofua pe ta ka ki tonga di o ku kas ke tofua ka ki tonga ni. Secondly, tawa ko me nau na o si tala fekau ki nau na tala ki nau ko lau milion nan e wat ko lau milion nan e wat so dei o fa nau tawa ko me mal. Kore pege u huvanga whakatapu. Ka tā mō ko whenga maari e koe ni. Sea, koe ku tiki te ua koe whika ua whā, mo whika whātō. Ai au hange pe koe mea na mea kia e whaifkau, ai te umao e mini te whā. Sea, koe motuani ko reni vai o mounga. Ka koe motua whatongi au i he potunga e whanua. Koe ki sarea mga e koloa whanatua. Pau kai ke u poupou ke ta whaki koe o e say no. Pau kai ke u poupou ke ta whaki koe o yes. Ka kouhi o koutu i loto, o toki sio ke he mea hange koe mea na mea kia CEO. Ko whē mea u sio e lelei ai e whanua, ka koe mea e au whakaukai prea ngā ke whauai. Ura ki pe sea ka pau te ke te mō mea ka kai e whanua. Koe lao koe atongani. O mau ngā ue whakatatau ke lao ka mwe wharei ai office lao ai pure anga. Koe deep sea minerals. Not deep sea mining. Koe ako kukore atu. I tō ange mua whakakau me he deep sea mining he uka ki tau wak datou ki ai. We still explorations. Koe mining ia o lahi a step ia e whauai through i he lao ai whanua. Koe ako kuki whamala ala peia, e kau aki pia moe lao. Ia koe fua whatongia e motuani ka maa popou ke tātai CEO o ngā ue pe o whakatatau ki he lao. Whakatatau ki he lao koni ai United Nations, koe UNCLOS, i o sponsor e pureanga e koe whanuani ai kau taha koni ki ngā ue i he, ke explore i he international water. Se hange pe koe kuke mea i. O tonga lere e whakataha e ISA annual session i he taimini. Na eke o lere atu me motua CEO, ke whakakato e ngahi whatongia ke whakahung ngahi mea whakalao o whie mau he pureanga. Ka kohuka ke lawa ko hiko ni mea hini, ke whakakato e whie mau ai whituna. Pea tupakai ai ke whaihalere, ai tātai CEO ke whakakato hanga ngā ue mga haiarea i he ISA i Kingston. Kai ke, sea, ko tupe mahau tau mi te ua. Whakatatau ke ngai tala noa whekau aki mo. O ko whiwhia lahi, he toko nieni ki ngā ue o whai. Ai ngahi area koe ni o tala mai ai ngahi nunu a komi. Mele leipe, he wai lao ai atakai e whanua. We are working according to the law. Papau ka mea ia usio elelei ki he whanua, we will go ahead with it. Papau te mausio ku kovi, pea he kai ke whahanga ui ki ai. Ka e ngā ue o whakatatau ki he lao pea mui ilo. Ko mea ia usi whaingai pe o kore ke pure anga ke ako e kakai whanua i ngahi mara ke kau e mara koe ni. Ke o ako ilo, ke hui ke ompeo ngā ue mara e whanua. Aia koe ngahi mea ia o whae tokanga ki ai sea, o whae fua whatongia ki he lelei taha e whanua. Ko mea pe taha kou kore sea, kore ke kakai whanua. Ko lawei, tola hi heni, ko kakai koe ke nau, lau maari lelei ki he ngau e koe ni ki he kuku ke he taka mining, ke mining. Ko ku whaka amu. Whainga maari e office CEO, mume angi ai, ke tau tala noa ai, kai o ato information to tonu. Ka ato ai ni, te kei ke lawei au hatahen ko me angi ki he office CEO, ke whahata noa kai whakamala ala. Koe ngahi hia sei ko toape. He koe u complain koe ni, o se awea ki he ISA. Ai koe nau ngahi reporti ko complain about the impact koe o deep sea mining. O ku whai he kautaha taha ai nau toi research, pe koe nau toi whakatotoro,
O toi whakahu e nau ripoti ko ia ki he ISA, pe aku tari me ai, pe tari me ai, a ripoti ko ia. Ai ako ilo i he motuani ko katoa u ripoti ko whahu, o staria he ISA, o proof o mo oni pei. Mahalo ko ia pe sia mao. Malo mau whainga Maria. Tiki te whikawha is tolo siale from USB. I think I've noticed that not many young people like me stood up to ask questions, so I had to stand up and ask this, and just to show our perspective, heko ilok mau inga perspective, mau tolo youth, heko mau tolo ka hao e whanua. And we appreciate both sides, both approaches. Ka o tui te ulea pe on behalf of the youth here, mahalo mau share pe whao ta tau he mau popo ki hen. Aki ai whakau kau tau so pe example pa me Pasifiki. Ai ngahi mining pa mo ngahi ola kovi ko ya pa mo ngahi tā mo o ne nau whai. Pa ko lea pe on behalf of the youth, o keke mau fia tā mo ua matol he ka hau, ka hoko ha mo ua pe hoa issue pe hen. Ha palo pale mai hoko ke deep sea mining o ka approve o implement o ngā ue tongan. Ko ia pe malo. Mawela Maria Sea, ko tiki te ne wha, ka te orea pe tiki te ta. Whika no wha. Ko Betty Blake, Civil Society, and mawhawhin me whamiri. O kwa ki poine nima, te ulawe atai eksea. Ka te ua pehere whapitania, e nau ki I nofo peo wha kai ki ulawa, na long he koe tau non-Tongan speakers. Yeah. Key points from Tonga and Pacific NGO positions regarding seabed mining. Environmental concerns. NGO highlight the severe and irreversible environmental impacts of DSM, emphasizing the lack of full understanding of its consequences and the potential for damage to marine ecosystem vital for Tongan livelihoods and culture. Second point, cultural and social impact. The deep ocean is intrinsically linked to Tongan identity and survival, and mining it is seen as a direct threat to cultural heritage and the well-being of future generations. As stated in the report, all that glitters is not gold by the Civil Society of Tonga. Economic risk versus benefits. Civil society groups argue that the potential economic benefits from DSM are speculative and likely to be outweighed by the enormous environmental and societal cost, urging the Tongan government to explore alternative development paths. International stance. The Civil Society Forum of Tonga and other Pacific civil society groups are actively calling for a moratorium on DSM and emphasizing Tonga's international commitments to environmental protection, including the Sustainable Development Goals and the High Seas Treaty. For us at PICI for last month, yeah. Indigenous voices. Indigenous groups, including those from the Pacific, are increasingly joining the call for a ban on DSM, recognizing the profound impact on their ancestral lands and waters and advocating for sustainable alternatives. Malosia. Kataku lohi foi tiki te o ku o se wanoa ia. Ka ku toi pe tau taimi, te tua te whainga mare ke toko ua ku whikau mai ke tala. Malo apito sea, ko ki ngoa ko molis la ke tiki te alta haono. O ko tu I he hoani sea koe atpe ki whakau kau ko eni ko uhi ko mautol ko youth, ko mautol e kaha ue whanua. Ka pau ku tau kei nofo I he tawhaaki koe wakawakai, tau toe sio ke background ai mining.
te tau toi sio koe tau lahe no tuku mai ke whaia ke tau whekumi. Pea ka pau o aluha ke mo aluhifo ai lelei mo e aonga i makakoloa koe ni. O wha mai o toi ki whakapawe wawe iang e whekumi. Nā uia ke taimi koe o ngofu ai ko o se aonga i makakoloa. Te mau whewhe ka hau. Example, in the past na tau o kotoa ki tahi. Ko ko no foi uta na ol ko toa mau ko ki tai tai nimi ta tai ta o kai pe fa hinga ta wo ke market wo ngai fa pure anga ko ka hau tau ke ri makakoloa I sio ya aku o tau hiki mi he stepu ki he stepu o fa ta tau ki lele e mau e tau tolu mok nau tolu e mu yaki mai e fononga tau fai tua fa Malo pito mau fenga mari sia ko e tota ko ni ka to lomu le mai pe me apia ko fololo hau tare mau ke ako ni he valu mau ha we begin ko o se ne ho ta hau te ke fa mau me to ko ni o tu yo ke to ton ke mau ki fenga mari ke re ai o ko kai ke ko e talo fa no ke hono to mensine hingo ko Afrika I top 5 ko o contribute lai ta ko ni ai ngai ma ko lo ko ta tala no ai ka pa te tau se ki he tu nga ko ya Afrika o laka nge na masiva mo mate feka ya mo tu hausia ya tau tolu tong ani o fere va tirion na gona mo me ko blau o ma me ai kapau te tau feku miki ai ko no wa be o shoko ni Papua New Guinea ta go winga na kamata wa fe hongo fulu tuku ke wa fe ta haiwa go nga ko lahe launga e fa ke si ya ngai mo ui ko be me tahi ai ka I tongani o fafofua ki he press release a World Bank he wafta hiwa pese te valua glava ma mo ibe metahi te tau ale va pese te wa valu ke ai maga koloa ka fefere va pese te valua fa o si be sea ko kawa he popo ke tau fieni aki be o inga nge ko to ta ko ne lava mai me mua na fai ko kai meria pure anga tai mini ka tu paga ki motol to tupu ma mau ngai fa na mo fa mo puna tai mi ko ma va he a noti a pe motomu kai tu ku mai pe nge si ke tau no fu moia ange ko ya ko naulu ko na pe mo Papua New Guinea ko ya malo pe mo fa mari Tikite fika ono no ako to motu pe fafta ki to mafi mo e fata pu ke te ya ku ne fio I he ta ya mai fata pa to se aga pe ke te mo tolo no ko to pe ko bunga ko asna to ta ko youth pe au fana ta ma to ta pu no pe ko fana ta ma atonga ko famalo atu ki o timi fo to osi malo pito presentation for offer ka ko hiri ko ni ko ai talanga they will personally say that I am against DCM. I have not been fully convinced by the 4 team mga presentations respectively ke pehe o ko agree ba mo ngawe ko ni o ko mo fo tutu ke fa hoko I tau fonua I tahi ko fie frau ka tupe ka pau mo oslau mai tau hanga mau I os mau I te fonua e tau fai ko ni ko nga ngawe e kumi koloa ke fai ke tau nga ngawe ko hau tau to alo ki tahi o to mau I mo tahi ka pau ko ke pristine pe ya mo untouched pe mo ke hawa tau si tuku pe ke pe ko me fa aspe ko fita no ke ai ko ta no fra fola nia ko e tuku mai I CNSC he o toa mafi ki tau tolu whainga tangata o kai ke tau hanga ke exploit a mamani mono ngahi nau o tau heni as stewards ke tau hi whakarere I pe ko iai ka pau tau whalala ka te nau tolu ngahi ke paanga pa bua ngahi businessi mo e companies ke tokon paanga mai ka te tau tolu ko ha nau tolu ke o toa mafi o pule I he mea ano ko toa pe It may sound absurd, it may sound ridiculous, kakotonga o tau tui mo falala ki o tua mo ui pa mo moni. Whawhitai ki o tua malo apito. Malo se, ko le peke hufanga o whakata me toko ua mawahe ke kau me ke whihu me ko bini e whiawhini. Ko le peke hufanga te ngai whakatap ko sa whaki. Ko ngai whihu I pēu I kai ki aha ko meni.
Ko whehui raki ka taki, Ms. Rose, I understand you have stated your position. You're not here with AGO. But my question is to AGO. In light of current contract and violation of UNCLOS amongst other international laws of the ocean, which is a direct, as the opposition has pointed out, ai he anga maheni o whewhele wa whakahoko whatongia ai AGO. Are you willing to pull out of these international treaties in favor of one company? Or are we willing ke hange koe lau e whaiwhekau si whakawhokpia e nau mama? Ko whehu I hono ua ki he AGO, as your personal opinion, of course, what is AGO doing to protect the sovereignty of this country? Hange koe lau koe ni homo whawhawhonga. Opi ai e totonu ne whaki he konistu tone. Ko whea ai e totonu ka pau koe ātunga ne a lea pau. Ko whehu I hono ua ka taki Laurie Osmondson, thank you. Victor, you did a great job. The private sector interests, I commend you. But my question to Laurie is an international lawyer. You've heard from the youth tonight. Many of them are saying no. My question, can the youth of Tonga on international stage sue its own government for violation of human rights? Because they have violated not one, but two clauses of our Constitution already, as both sides have pointed out. That is my question. As a civil society actor, I want to know. Malo. Malo apito ke whakawhonga me Civil Society Forum for your questions. And so the first is, I believe, the question here relates to TMC proceeding with its activities in Mawhaigo or US, and that's within US jurisdiction. So at the moment, te ke whaiha ngāwe ki ai, e ranga koe mahino. So I think it would be incorrect to say violation. So if there is, let's say, a violation, then yes, I think as a legal representative, it is our responsibility to advise the decision makers of such and the legal risks. So in my view, that would be the way forward. But at the moment, according to TMC, I believe it's they are proceeding, and perhaps Laurie can clarify the whole situation about TMC that hasn't taken place at the moment. So I think being very clear as to allegations made about violation is one thing. Secondly, when it comes to the issue of breach of human rights, again, of the whokipe, koe whē ai whakamooni of breach of human rights. So koe ngahi kupu koe nei whai koe lawe koe ki ai, I think we will have to look at what these specific clauses are under the Constitution and then see what the breaches are. So that's, I guess, my take on this. And I know you've asked the question to Laurie about taking government. I think it's really important for us to know, and this is me speaking from, is to understand what is the basis of the claim. That's one. And the second is, who are you representing? Are you there's like the people here, of course, and we've heard that majority is against, and that I think of Hatongia is to respect what Tongan people want. Ka te tawhai ki pē ai whika, ko hai oku ke whakawhawhonga i. One. Two, ko hai oku ne whakapaanga I koe ke haolea I heni. Nā tautara noa pe ke decolonization. And so the question is it really our thinking, or are we being funded by some foreign organization? So ka mea ko whaathinga mau pe ke o mai ki tau tau ke tau whakaraukau. Whakaraukau ai tonga ma ai tonga. That's it. That's the simple. Ko haere le a tonga ma a tonga. Ka paulewa pe he Civil Society Forum,
tainga ke whakaira puleanga, koe whiri Civil Society Forum. And so I guess that's my answers to your question. And secondly, o ku whaipe ai kore whamore more o pehe, o ku lele pe hange ta pehe ki mātou, o whakahoko ai ngā oe I he mau loto ke whakahoko. Koe mau ngā oe, koe whakahoko, ai tūtu uni, koe kau whakafofonga, o mō whiri ke hoko koe puleanga. Pea neongo pe whakafo I tui, e keke mau tui ki ai pe ka, ko pau pe ke mau whakahoko le lei ai whatongia o whakatatau ki he lao. Koe anga ia whakahoko I ngā oe. Kau mahau inga mau pe ke tau whakaukau, ko hau ke whakafonga I, ko toko whiha nai. O ku iai pe tau ka whakafonga wharea lea, o kia me ngahi wāhenga no hanga whakafongai. Ka o ku koe anga pea sio ka aku, e no keke pehe o ku hala hawakai. E whoki pea ke poini, te sai pe ai tonga, mai tonga, o te tau sio ke paanga mai he kautaha, o te tau sio ke paanga mai e ngahi kautaha NGO o muri, o tau tātore o ke ka keke tau whakaukau, ke re rei koe e tau whonua, me tau kahau. Koe ki I tari no pea eksea mālo. Io, mālo, tū mai I whehu I koia. O hea right pe, e ka kaitonga katoa pe, ke eke pe na purianga, ko hea mea ko whai. Ko right of information. E ko mooni pe Constitution of Tonga o ku guarantee pe human rights ke ka kaitonga I ai. E hange ko clause 4 of the Tongan Constitution. The government has a responsibility to act on behalf of the good of all Tongans equally. So I think the first avenue, kapau oku mikaiki Māori ebe he kau youth, or anyone in Tonga, is to exercise their constitutional right under the laws of Tonga in Tonga. In the greater sphere, there are also international human rights laws, and one of those rights is the right to a clean and healthy environment, and that has been recognized by the United Nations. And all peoples and all countries can support that right and exercise that right before their own governments and, if necessary, in international courts. And I think, o ko mooni pehe lea Rose, ko mea mahuinga, ko e poini mahuinga, ko tonga maa tonga. And ko e kamataanga pehe a tonga maa tonga, ke mau information pehe kakai, ke mea o ko hoko ki ai, ko e parani pehe ai purianga, ko e ha u kautaha me muri o ko humai ki tonga o fi mao ke pu. Ke ai hare a pau mo e purianga tonga, ke bind pe e whonoani, e he kahau. Nei ai he whehu I ki mo a pehe tangata e taha, nei eke pe, ka pauko e a lea pau, waha a tonga, o to mola taimini ko exploration only. I kai. O ko kau ki ahe mining. There ko common sense pe ia, ka pate ke lau a lea pau ko ia, it has a price clause. Ko e tongi pe ai kautahaki tonga. If there was no mining in that contract, there would not be any reason to have a payment clause in the contract. Ko e rea pau e hoko pe, I o ko mooni taimini ko to molo o ko mao pe he laiseni ki e exploration. Ka ko e a lea pau o ko hoko lewa ia ke include pe he mining I he kahau. Pea ko e whehu I pe taha. Ko e hau hinga I kai ke iro pe he terms pe he a lea pau e kakai tonga.
Koe hai kai ke pulusi pe i o whamatala pe ke ka kai tonga. Koe ha o terms pe e ha rea pa ko ia, me ha ka taha o ko headquartered pe i muri, pe o ko weisia pe e paki pe ia, mo e lawa tonga. Io, koe uhinga taha koe commercial contract pe confidentiality, mo e maha. Ka o lava pe o whamatara pe he terms pe e rea pao kuia ke he kakaitonga ke na mahino o whiri, o whai he whiri mo e information. Ko ia ko kamata pe a lota ma whanaui. Pea ko pao ko ia ko e tāre pe ki e whehui, pea ko e poini lahi pe o ko totona pe ke mau he good decisions. Ka pao o ko mau he good information. Pea whamatara pe ki katoa pe, ke nga lava pe o whakaka o whai decisions ki ai, hange ko e Poreanga, hange ko e Kakai, hange ko e NGOs, katoa ai pe kautaha o ko o whotu businessi tonga. Share the information so that it is transparent. E o ko ia pe, malo. Mara ko te tau au ki he konga whamaupopo e tālanga. O whi whamanata te pe, koe tau mua e tālanga ke whahoka tala no mahino, maapo-opo, na mo whamaama, me ongo tawha aki, whengau aki me ka venga o kumawha tuki ki he whanua. Ku mahino i he wheme aki koe ni he whiawhini. O ku lahi ai whamatala teke i au tonu at ke kakai whanua. O whiwhia ko uhi koe tau mua e po kaama koe ni tālanga eksea, ke o mai ngahi kawenga koe ni ke mou mau e ngahi whamatala to tonu mo mahino me he kau matau tau. Ka tau whanonga peke hong whawhonga ke na tipeiti isiu. Ak tau hoka ke rewa ke konga maari e tau tālanga, ai koe tau pāloti pe ko haina ne mālohi i he tau tipeiti e whiawhini. Ka tau whaki o ku poupou, ka tau whaki o whawhepaki. Ai te ukoren ki he tokon karake, ki ne whahoko e pāloti e tau tipeiti. Ai tau ngāwi pē hiki o tau nima, o whangakatapu, mo tau koe ia mo pehe, koe ta whaki koe ia ku nau poupou i he tipeiti, whahawe hiki o nima. Koe poupou koe ni ki he, ta whakuna poupou ki he keri maha koloa i Kristahi. Hiki o runga, whamormore, taha, ua, tolu, wha, nima, ono, fitu, wha. Kota kai toka wharu sea. Sai mutoro koe ia ku kai ki mauroto ki ai, ka take whaagi hiki o nima. Sea ki whengataha no lauka ki au i sio ki mui. Ko marohi e ta whaaki koe e taha sea. Nau toro koe ia ku nau hiki tola i taha e whewhini, ki he ta whaaki koe ia koe ki nau poupou, ki he keri maka koloa i Kristahi. Malo. Ko tu tas wharaka tā tore wheu i me tari, ka koe kau matautā koe ni o ku nau lava mai mau taimi ki e whahoko e pōkama koe ni tālanga eksea, o whi awe whapapa whamalo lahi ngā toro nau lava mai ki tau pōkama. Mo pas mai. Ai he konga whaos koe ni ko whi whamalo atu ki mō tolu, mo mau taimi pa mo lava mai ki tālanga eksea. Koe tālanga no tolu eni, pau kepe amanaki whahoko ha tui tālanga i ha tui isiu makehe o ku mau inga ki he whanua. Ki te whi whalolo ko me hoko e hongo furu. O whamalo atu ki mō tolu, te ukoren ki he whaiwhekau, ai ni uku pōpō ki he vete, ke mea mai ki mua, o whahoko keresi.
ka tak pe ki mo pa tau lotu ko kole pe ata me lava ke ne hua mai ki foi himi tamatonga tu o ngā ue. Tata. Koe mau whaamonia e o tua. O ke koloa, o ke onga te mau toro e ki whonua koen. Pena e tuku e tupo ke a Fiona. Pea ko ho mau ngawha ke mau kumi ke whinangalo o e a Fiona. Pea mau whenga ke mau lava o ilo ai mea to tonu ke mau whai. Aia koe whakahino hino me a Fiona. Mau whawhetai ko i kuna ai ale alea ko mau whai. Pea mea hene e ksiaka o mak nau tolu. Ai whakawhea ko uhi ko kawenga koe. Koe tala noa, koe mea me a Fiona. Ke lava ke mahino ka te mau tolu. Ai ngahe mea o ku whai ki ai whai tutu uni. Ko uhi ko mau kakai. Pea koe mau lo tu pe ia eiki. Tu ke ua na ngalo ia te mau tolu. Ai kakai me he ngahi loto whare masiva. Aia o nau whalala mai ke ngahi whai tutu uni o whai e whareni. Ka umaak nau tolu e ngai tu unga whai tutu uni. Mau whawhetai hake ko hiko e whiawhi koen. Whai e mau arearea niongo kia e ngahi te kehe aki. Ka koe anga ia o e whanonga. Tuke mau mātuku i he lau maarie o e taha pia mo e a Fiona. Hoko pe tala noa koeni mau kehe koe koto tāpuaki ki o mau ki whanua. Mau hapai hake sea ka umaine kau ngāwe, whai ngai whatongia mok mau tolu hono kotoa pe. Tawangi ke ua pe nā mau whalala ki a koloa, pe koha mau poto, pe koha whainga whanua. Hange pe koe mau ki mi. Nai malupi e tu pou atonga e ne whaki ki a Fiona. Mau moui a kia, aia e mau tui, whakapapau ia e mau whanonga ki mua e whalau tua. O mau lotu ia, whai wafa i kuna o alo ko Sisu Christ, ka ko mau whamo ui. E men pia koe presa i ko Sisu Christ i mau whai tua. Mo whia he lau mare mau noni, no whai te mau tolu ko toa pe o na hiru, ka whai putai ngata e meni. Tunga i hanga lelea pureanga Australia, o kumalawa i ke mau whakapakola hanga tonu ake, a e to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.